nti me kofi a na mani nka fi na me koma down for nti man koma down for no ha na makwa ndi ho no nti omu ho no na me call me na ho no 1st January 2019 me call me na ho no nti me call me na ho no that time na menye bai na menya me menses eno na about 3 days 2 days nti me say be a menstrual disorder nti December mu ho no ana obi hu me ose menye bai me hu se menya me menses de obi menyem omo se maye kese nti ma me na frɛ me man show suba for na ho no na me ko pacho eni die minim bamba chibre mu bibia bi wo pacho mo ntue o mrache e ma so hu no ya na abose ana jese when classmate for na jese o se be anwumre 7 ntie na msi da bi wo hu no ne ho ayo se boys bi ne girls bi eti mi tracy ya se bi aka me kwa akopɛ ba bi a omokokosa no me hu ba bi kro sabra na tutu wa na ho na tie na me tutu ana me kunu na yeti eno so wo anajo 7 pm wone na danfo ma ne mema kwa akwasa wo ba club ena wunni mu ho hwe 7 pm na oba pie 7 no ma ye no wo hwehwe no me pa cho se me bay obe pia o free school buy am se be dem tutu aje ko tutu ne mane bra ma me kwaji me book wo mra fi ni mate ni din me kwaji book wo hams oh ko tutu ne mane bra ni no de ni sisi o de wi no akwaje osman kwaji book note ma ntwere bi me hwe nanim wan tro bi se oye absent wo school san dan no na teacher ni kira de agya no na afi no kwaji note adanse wo ko school ni bi ene wo ba fi no se kwaji note de bia we present e wo school enti wo de bia present no sign the notebook any note twro excuse no ma me wa hunu bibia se wo ba yi se ya no ma enu ti me ma no me di na chi ma no me ekọ na danfo ni fie o kaka kire girl ne se me sere no e free na ekure di wo ba no mom na wo se o ka ne hye enye na danfo no sister me bay mama ko me bay enti wo soro na kan ma me hu no me bay ka de wa ye na me hu no mama ko me bay wo soro wo bay di en wo ka hwe o enu an me bay e de na wo ye me bay mama ko wonne no fa aduane ho plan se bia onyi kototo adem na one obenya adwum sisi ya se okogini book apa obepie obehwe nanim uhu no adesanye na obeba ebre bi efie de yakotere mu foforo be 6 mi hu akure na me chirentem ho saa mi hu no me hwehwe ade asan fra mi suro na me se kire na mbedai nti ahomache be fo sabra na akra nya se sa aseme a wo kan se wo hwehwe no na woni se kra wanya fie se wo say no 18 years me se mpo no 18 years no ti sabra no na owo be 15 nti you can control a 15-year-old girl mama ko you control ni pa na ekwa be fa so a woni no fie obe free won chen no wo trom o chapotokura eti dana na jeno entem ho bo me bossa ma hu akolai tena ahomache 4 ye da kwa mu se efi compound house obia ni kunu ni ma boy bi tete ma efunu gigigigigig ani enyina edi bu mu sore nti be ma yo fi ho ne kai so munni ani mu ne edi esuru nti ene ese efunu kwa mu hu ne he wo se wan funu akwanti eti ma nan se efunu taba nam kasa me ba ne pie a me hwehwe ne sense ya wo dimrika kwhwe nti ye kohwe efunu kro ye ko bibia na ba na kasa ye obey na me kasa me bai bibia na ba fu nti efi be ne opposite blab no o ma mema na no mu fi online say sister na obo fi afoforo ne bag kese tenten no wona mu so dimrika ahwiri apie free ho na mama ko adano anwumre no nsia metime hwehwe me ba fitia no mne no nsia hwehwe ade ntem obo me hu bia akora ihye tutuwa sabra na kwan sabra na uko no son ukwan manya no kura se me no obi kwasa o club papa no nka no kure anya no kura se kanu kura na ho na menti anya no kura se na me no me na hofo kwasa me na hofo na me kwa mo kura daytime de do won se madam fo no kura ma me nim no bebi ode me koja na eho no ma na me kwa nti me ba fie na sa ade asa ma de papa ne de be ye me nti me be fa na wo kwa wo ba fie na ade asa madam fo ne ho no ma na me ko wadam fo be wo ye hwan be oba to da kura no oba me ho no na me so me ko ne ho no wo start twempra no anya fie sei na menya 16 years wo first boyfriend hwan ote baby ana ye wona okay me na wono ma me no papa na tie na na wono sa boy ne twempra wono ne twempra fie sei
Me na minim mfe kura years. Years. Okay, what's the kind of boyfriend you have? Boy. Into when was the kind of boyfriend? What's 16 years? They say we're 18. Mama Kwaba, the Bakuma 87.9 FM. Akoma FM. Benada, Akoma Munsam Jumedia Brasso, so now we are in Maa Akos. Mene, my bedra for ye Jia na yede Ebremo. Enunti Shanenson, Emma Messe, one so Obeka Yahon, Ewa baby bia. We will be near to media Akoma Munsam Jumedia no Abrewo. Na se wuko Facebook wa Akoma 87.9 FM Facebook. Akoma 87.9 FM inti ubomodi anu wa follow ye like page no comment na fe share ma ye YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno ye YouTube page na no so Akoma FM Akoma FM no enu nti ebre no eso a you get notified na say won so what to me ahwa Akoma mu nsam dwumade no be na wa bomodi na wa share na wabomodi share ede amaye wa share link no na Facebook nso ma share link no ede amaye first story no Piwak natural health and afa grow fine blood tonic wonom na aso yasenia yede ebrewo na emom no yenko Facebook we na yenhwe yenuanom a womo ewo Facebook wono na womo gina so no yemobo womo din no na chese yenhuno Akoma FM Deborah was watching you live from Crofrom and Doris Mensa was good afternoon Maa Akos. I'm watching you live from Paris. Dorcas Odum was a good day everyone. Z Zakia was a good afternoon everyone. Akumemu said my favorite show. Watching you live from America, Nyame Enshaw, Buahima Anita, also good afternoon, Maa Akos, and my Konkonsa family. Aya Bigo Jinaso, Priscilla Afriye Jinaso, Sanso, and Nana Henry Oshre Alizo, Biam Lawrence, and also Ejnasubi, Mame Benewa, Akoma FM, and Neglo, Donko Isaac, and Nadra Amino, Sally Kisi. One also ejina so Donko Isaac wajina so bi nana komia boatini yamwa one also ewo so nana ama menua ba bena Jane wose wachiachia yenyina abena yanso yaje so Dennis Opoku one also ejina so bi YouTube YouTube na yehwe wo mu so wo mu ejina so ewo YouTube ho na yatumi abubu omudi ho aha na mashe ede Akoma FM na bibia kama ye bia mamenti ye bia na mo YouTube page no so yatumi abubu mu nyina mudin na mede de Maa Akos dia na chesa Akoma mu nsam dwumade no a ene ye de bra mo live no enti waka bomodi anefa ye ba no kwaku Cecilia little kwaku ana baby kwaku na daso no wanya afe me say be se nenan asa nansamunie ene ya start ena ye bay yeguso na ye appeal ede ma no se ye be hwe no yade na baby kwaku ho ato no Akoma FM enkwa atena sase so na ne mpa ebo akwa ama wo na akwa ama wo bibia da wono so contribute the quota yetumi ede save baby kwaku enu nti baby a wo hwe ye bia no yeguso a appeal no ye koka chairman ordinary kwaku apia koka yeso watu kwan na enso so koka abrochirefo nyina ate yenka abrochirefo nyina send sika ne bi enu nti koka baby a wo bia no bomodi asan check fafa plane na efama me na fe yefa nko ayaresabia ho nti obia bua nyame Akoma FM yeguso a ye jeje yeguso ababi a ye ba no ne nkwa aduru no wose yetumi age ne nkwa wa wo hwa akora afe na hwe nafu di aye hwe ni tirimu di aye ya na woka wodi na tikọ baako no de atwa na tikọ no ne kuro no wodi a che hwe ne nan ase ye ba no se de esi atatai na wo hwe ye be ye tikọ ensu angu ne so wanti anto eye kuro na yebaya ma ne hu na wo hunu die eye bible mu anka ebeka se Job die ni bia Job ne kuro tutu no meboa seyi enso no kwa de ne nyame de so na hwe o
ensohwe Akoma FM ye yade pa na aka ye be ya yansha wansha obefri mu nti wo hwe ye be ya natikoi enye nsuohie amho ekuro na etutu ne sahwa akoda na ehwe ne kwon a wodi esi won so nyesei na nyame ebo ye be ebra wo fri nim na ye mu ban enra de no ubenya na eno so video no na eno wo bai se ne nan no abumuo sade yo ye hunu eno nti eni wei wo so o just obre akra no utumu se kwaku obre ankasa yegu so eno nti wo kakra wa biada ensa ye pese Akoma FM ye dress no ne de ne betna show yi so na wo a wo bu abie wa ye proud me ka ho bi na me bo aye se mponya mo sika mo de ba ya yenye bito aduane ma akora yi a enka menyi ni se sabrempo ko da so tenkwam because na woni aduane pa bi a ebetumi aboa no enti ye ba no oni ne nan se okoye ne dan yi so okoye ne dan ade achinya obaye na je se wo se ye gi no ye de ne ma doctor for enti still ye gusua ye appeal no numbers no ye 0245 301462 mobile money Akoma FM 0245 301462 and 0599 814926 nimienu emubia 0245 301462 and 0599 814926 nimienu yina edin ye Mary Akosua ade ti wo de ba first one so na enye yi a na wo de ko second one so nimienu wo de gusua yenia yensa beka enkodi second hand nsam enkodi third hand nsam yenia ne yensa beka Akoma FM ahwe ye ba no eyare na ye ka kire mo se ye de ne beko konfo anoche enti waka fa to ho ma yen ampa ye ne doctors ye di nkomo ye ni abre ye jinkwansi ho yenye yewo ye nu mienu because wo na wodi sika ne kase mpo aba enti ye nu mienu na agi baby kwaku nkwansi ho enti ye konfo anoche ye de no akọ konfo anoche ye na akọ konfo anoche ya o doctor ni ya ye kosi ne so ye doctor kasewa on ye kosi ne so ene no pay ye producer Akoma FM konfo anoche ayare sabia enti video no ene ye de atoso no aha ya Akoma 87.9 FM bra Facebook live me pa cho sa wo hwe wo tie radio plano a wo send bi wo guso a wo send em omo tie radio send wo mo hwe TV send wo mo hwe Facebook ni YouTube wo mo nyina send all over the world at kwaku story no kwaku story no atachi wo mo nyina akoma atachi wo mo nyina akoma enu nti no wo bia send all over the world nti no bra na behwe bi wo send Akoma FM na behwe Ishmael ba be chemu Ishmael anopai wo konfo anochi e de na sie anopai musuma ma koye na ngusia doctor kesiwa ami ko no me friend no ni ho nto akasa me ntwen kakra okay nti be say 10 minutes ana bae na ko hu no nti ohun akra na start busa questions because abnormal Dr. Kesiwa say akra no the situation no akola wanya 1 year no as a 2 months old baby abnormal nti ono hwe na ochro krate man so me fa nko PU children's ward okay na me drew doctors nurses hu na chesa Akoma FM sa o man ngina seconds kwa no mu nyina ebetwa chi akora no say aden but in fact many ajomo say no mu severe akora no no mu gina no we so na ha no in fact Confanoche. Dr. Nurses for be here adwuma pa. Nurses for be here adwuma pa. Baby anka ko ye nka we kra twa no na we shake ne to kakra na we bi mi an phone so wan ko musa. Man hu bi. Omo ya about 6 or 7 no mu nyina twa ne ho ahia. We so na we twi ne moja we yese we. The question ba ko musa say hey bra na wo de wo yere na wo ba tena ho ama. Na msi bo I want to say Akoma FM. Nurses no de ne yere atena ho ama. Ama akwa na yese. Madam, me ya ni kuno. Wonya ne yere. Me ya ne yere.
na ya moa na ya de boa no but o say obi di akire once obi bu obi de o say me di akire ba na ehunu pakro oboa no okay eti me ba baby a until the hospital bed na ade ba ko mo san ye ne say e ko na akola ba ko da bed no so but o mu hu akola situation so madam for ba no fa no ko to ncha na fa we no nto ha ni en hwe no nti o mo de ani ade na to so no you say ya man the bed hospital na de na oxygen na ade na Akoma FM you say na home no emba yie so mo paso mo de bibi sha no hwe na betumi ama home no abayi okay no na no mo check ne pressure mo twin moja so mo ko lab test no mo hu the cause of akra ne yare no and for now the o ma admit no okay o ma admit na mo ko lab test but this is na hu the cause of or the actual cause of the sickness okay by say o ma twin moja mo de ko lab o ma twin moja mo de ko lab and ya ma ne bed no that's so and na ye de menim se oxygen o se bibi o ye de atua ne hwene mu okay no da ho no and na ne maame sisi and na etene nchen no enu ti say Akoma FM ra YouTube ne behwe na wa contribute wa yade wo sika no no contribution ye ma na nye kwa si ye ka kire mo ye si ye ma na nye kwa yenia ye betwe se be update bia ye de bebremo ye ne doctor kese wa bedi nkomo enne ochina de bia ne bedi nkomo update omo de be ma yen afa baby kwaku ho ye de be ma yeso ye be ko ne ye de ani akwa akohwe no ne ya ma wahunu ne ekoso enti ye ba no ena eda ho no enti waka wo de ne picture pa no dia ye de ne ba ye no wo de beto nche na afa oda hospital no so wo de na to nche ye de rubber tua ne hwene ena ye ba Akoma FM ena Robert tua ne hwene enti enum ne wonya mframa no efa other way ntade kola jacket besa miensa na ehye no okwai no mo de share no wa mo na de share no chechire me nurses for no say omo hwe say na akran because I don't know say media me yen nurse say me medical way bi antimi ntumi nkire but no kire say na akran o say omo de ntade besa try say for share no oh yes omo de share no because obi ohun akran bi ayra ho obi huni bia na wra ho there eye ma wra ba ko say ombusa say eye den na ne ba sa ma me ntumi enka sentia akwa na ya just in the situation no kra de yeni ye Akoma FM wo na be wo hwe ni TV so kra na ma TV so fefe no ma bibi asesa ase eye editing wa kra ne body ho ti wo nhye da hunu se de esitie na yeni ye hu no filiga dochi no yes nanka yeni babre sei story ben na ba che say yeni abre ye ho dindindin sei me imagine say anka ye peni kura anka how anka be feel say peni o na kura untumi nya me haya me ya akua kra na ye oba time bra akura wontumi nka say me haya me ya wo so na ha wo so ntu say ni fitinity kwesi Akoma FM se nyame kra nhyɛ wo de na o akra we wo besie na ni mu no so wo besie se de ni nipadua si aye no ayese fom no wo mia na atom wo de won saka ne ha ye kuro wo de ne saka ne ha wa ye kyese aboa bi o se kyese nyame ni mu ni reho ɛna oye panyini a akia kase abɔ dua akai was Maa Akos onye ni sa akra ne abɔ dua ma mi akra ketwa we se bone ben afi sa na obeka no no ayayare ana mi kai se oye panyini dia anase se wanya 10 years kra anke beka se yabɔ ne dua ebi ode ne nsa akoka obi ade ne yabɔ ne dua firi se ne nase nyina wanya de ade abɔne ne ma me na se se yabɔ ne dua ne nya no no owu na nye ne ba enu obi nyem kra so ne yabɔ ne dua ekama owu hia ma me no enkaba eba de ye de koka no bone be na waye nti akra ne de nyame ni mu nie wo hu ni TV so ni na wo hu ni physical nyame ni mu ora ba ho nye obi ha ara ho osu ara ho because ni su nyina kra no mobo na se woni na tifie mpo na wo ben ma me na ha wo se ne ba image na to hin ba akra we de na me na baba yen yeah woni say ye treatment makra no nti fa o de bra yeguso
mobile money number ne ye go so 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 ebia wo de kodi edin kan ne so na ebia ema wo de be kodi eto so ne so mu bia anti eba no na oxygen si so no wonder say wo ma hye ni jacket mako miensa because onim awon so akwa ne mo ensuo toyi ahemrachia wei abana da veranda baby oda baby oda da veranda de so na de wodi hye no kra eden aduane a wodi wura akra ne num eden pampers kra ha na ma akọ wi bi ma no akwa na komo de no ne musansa se ma o bi ka sponsor wakoto auza fo kokko ebi na ma tia no hospital ho no wakoto kokko ya moko I go to Facebook Live, YouTube, MTV, Onia TV, Papa B TV, Kings TV, Star TV. We be wunu yabano. Ya didn't buy ye no so on that way. And as I say, Momua no support or support it. Confirm chin ya didn't go to a doctor for. Ekwa ye wo mu na kura na obi awrase akura no the situation na ya nyame sha Akoma FM akwa ndio be survive obo be survive wo mo aka che so be survive ye nim so be survive do nyame ti ase ye nya akopon ti ase ye de ba no be ba kire wa ye be hye ni boot na ada no jai si asesa no wo be chen boga na boga for one cry wo mu abroche o mu boga for ai sane nyame eye na de ti yekoso ada ye tiefo ase nyame sha producer say won so ade akire e de amaye enti yankwa na fe ye fa your story nto aso mobile money number 0245 30 Akoma FM 0245 30 1462 and 0599 814 926 Mary Akosia ade eni edia Sandia ebeba yanko na fe yene yenuaba Agnes Owusu wodi no yene ni nkomo agi na pom te sen akopa ni mo ma boko ma ye da nyame ase awiei yesu kakra wia ye mra wo hwai si ebedido si ebesa suom ejina so yankwan mamba chere dem ba ha enye bone mamba chomishia brante bi wo bantima abra na mete bantima no so to so ame Akoma FM ni modisi madamfo bi so madamfo ne ka kyerem na makom ne kotena mpacho me ne tina be 5 to 6 years enti tu bantima esa akotena aboshe still na mda so ne tewo ana misa akotena pankro no ma pankro na me ne tewo enti eba ni wo ni mu hwa na me hunu se menyam ana mkaka kyerem se mpacho ma fa aflo ani wanya ayipa o eba ni wo ni wani wo remfi dada wo de nyimo ye pacho de bi ma yankwan ma mpacho na mka kyerem se Steven mpacho ma fa aflo no si yo watenti memra no wonhwe se ma fa aflo ampa ti ma mpacho me ko no se sie de onye ready se obewo enti ma me ko tedro na me nsei no ana mka se me minimo adro bi a me koto de asei no enti o kyerem me se me nko bantima na me nu obefre no onu obi akasa na ma mpacho ma me 1 million ya 100 cedis enti ma amfa nko ma nkoto adro na me de ko pankro no ana scan de ma mpacho me diye enti metena ho sa afi de ya na me frene se Steven Store ya fru no wo ho ana so ndo enti me nka ho asem biem na ama me sika se me nko sei no oba bi ti wo enti enti me mfa me nka ho ana me sisa manyemo awie na aka kyem so no oba bi ti wo enti me mfa me nka ho jo ene mate enti ma mpacho na metete wa me so minim se me sei no se me sei na mewu enti me hu blood wo ba busumi mienu ana bra ne de to manim se opeme na me mpacho yo me so ma mpacho man kan kire ne se menyam ti bra ne ka so opeme na onim hyiaye ti ba onim hyia mienu miensa na me ka kire ne se menyam ana ka se na se sia me ne wotna enura yi kura na wa fa ye fo na me mpacho me ne wa ananyam enti ye frɛ ode beto me ma me na me ne tie na ye ma tapankro no ode beto nanim se wa hume ama me maka kire nse menyam enso on de nyinse de enye wonoa ba oba onyim no so onim ni kunu enti ono de obehwe me ama mawo na emom se me wuri a obeye die ne test
na maame ne ka say you wate ti man pacho ye funu no wo no hwe maame ko hospital private hospital pankro no anti maafo a ho na no maame start hospital ameko enti ye funu mu didi ma de ye court e wa Ashtown ti ye flare yen e na ode to o manum service me se me na menyam enti court ni ma ye details se Yakopon bona se mwuri a obeye DNA test na maame ne ka se me wo awie ne hia enti na toda kro de mi sika simi maame ne so na me maame ne de amame me call hospital me jail list o de sika ne sende me maame ma ata ne kototo me ho ne ma nyina o maame nso me bi aso ma wo se me ko me maame ho o maame sika to me ho ototo ne ma bia mattress ne bed nyina mampa che o ye bi maame eti me wie ye na me friend Steven ka chen se Steven se ma wo na me wo ye me de nyinse ne ko ma obi enti se woni ma bla be ka ho asem ma wa amfle me biem e ho na o kate no enti ho anabla no so wo ma no asem de me na o twi bia 50 cedis me nkasa na maje na o twi bia 50 cedis enti edu tama e wo se omo so meto akola ne din enso no so nim se akora ne nya ne ba ne ntin wa amfi enti ho na o sa frɛ se akora ne nya bo so me miensa de a obeso ode ye ko hospital ne ye ko twa akora ne moja ne hwɛ sa akora no ye ne ba enso man pacho mi nim akoma mpefe sa akora ne nya ne ba ntino e ho no hospital me ka che maame se wo de nya hwe ye ntwa so no wantena ne ba bi no so ntena ne ba Akoma efe no so ti asemasin nto no so anso so biem e no so tena ne ba bi ma amfre ne biem no so amfre me biem enti dem de me ba ne ye me DP e wo me WhatsApp e na Steven ne hu ye e na o fle me ka che me se enti akora ne nie e na o se ne sa no te ho ne de me kasa feature ne di na tem e block no te ho na wasade different life frame me e pa ma chodi sum e bai se wo de wasrem do aye bia me fa nche no no me hwa akra no hu akra na ohun se ne yam hye no ana mampa so me ka se so hu se ne yam hye wo dia me di nyinse ne kokoma obi enti no se wo be yi wanum sese ni pa kro ne be bo ne ka bia wo ka bia obebo wo sa na Akoma efe ono ka chem se sa de ndi animlam enti me de me nka chem ma me mo se otu kwan ko South Africa me kwa so na me ntene nka enti afi na wa bentu de wo sremi a mimi enya bibia nka no ma me hwa akra enti ho oba ba bia mete pankro no ho so oba be hwa akra no oba ho ano okọ ena me ma me mata no bisa me se anakua oba ha obi a ma hweda na be ma wo ye na me ka se mampa cho me na anyim o na menye me ba no foforo no otu kwan me hu no me frɛ na me nya biam tina me de kɔ hye Mr. Pon ena ka se sa na me ka se mampa chen ena se ne wa bade abla eka bia wo bia wo betua na ka se mampa cho yo mate enti emu wona na ka che maame ne papa wo ye kulum na maame ne papa ka se so abeka sa ade a ena me mfa ne mra na me fa ne meche no mu hu se do sitie ma ya mpa wo tu ka me ne mienu e me ye kɔ hɔ e me ye de asɛm ne nyina abɔ no ena o se enya den se be ma ne ba se ka wa bɔ bia no ontua obetua sika na kranda obehwe no enti wo share time which is 1st January so oba beto akora ne din ana me se ne sa do me enko ye krom ne enko tu ne di o se sebe e ho ye kra senti ye ntu ne kulom enti me so me ka che maame mata kra ka se so betu di ne dia e na on face kakra mra ne nya aduane nkofo beba ne nyina wo ye se woni sika enti de ye ne kakra bi Akoma efe ti maame mata ka kira me se si ye tu di ne wo pankro no ho a be ma na busuafo ne wo fan mu ne maame mu nyina wo ho ombe hu sanyinsa na afire me hu akora ne papa ama maboye kamanim go ase aba ama be ma na ade ko share no no hwe wo no eye opon no na busuafo be hu o pankro no na busuafo be hu se de sa akora ne nyinsa ne nya onoa me de akwa komani pa foforo nti sa ade a yenko tudi ni wo ye fie ba ko wase overseas yenko tudi ni wo ho enti ma ho no yete ase ne yekotu di ni wo ho edini kama yakotoi ode ntoma mienu na to so no ode 300 cedis mampa cho edini be koso no na ma me mata ka se me wo ye ontonto mama me don to hwe ma me da ti so so beto ne ba ne din a onto lesbi no on first canto so nya ma me nya miti no onto mpaboa me ka kire na wasi miniska me ka kire na wasi sei ente ho na ne mabo miti dread ana me de no agu so ana o ma me koto start am dry lesbi ento kontokro mi yom 1 yard na ye 10 cedi ana o to 2 years 20 cedis ana ode ma me se sia oni ska ode mama pam nti se me wo ska me mpam ma ya no kra me so me pam atade no ena ja ode ne drinks ni nsuo ba ya no ode ba beto akra ni din to beto ni din no wase me ma me mata anrese a membe di machinti ni bufi aduane ne drinks ode ba ya nyina o ma me mata ben pa cho me ma me na me no wa pankro na me tene nche no ensi be me na gira so ma me Steven Opoku gira so na tie di oba ne ka ne bi no obi a wayi wa no
yankwa enti mpa chaw asemi maame mata ehye tuntum mampa chaw mu ho na maame mata no na ne papa ewu dendenden ewoli mu ho a na ogina machinti no o black him Steven say be me maame mata na ansha omo ansha tade fufu ani machi afen so ne na busuafo aba begina wache enti ne bufu ye tu di ni wieye no me mpokra mfa manchia me say menchia ne maame ne menchia ne papa ne enti ye call hall ho no na busuafo busa me maame say aye be ma ne no me maame na wone ne bana wo ana na maame ka se da bi na ne bana wo ho ya kwatena se wanfa manchira obia enti ne wofa wodi na chi ba ya ogina se ye sofo se nya sofo kra na be hira kra ya kofi ono mo hu mi hu se eye ono ane wofa no de ne bae na ne wofa no bisa msa akra ne papa akra ne maame nsole na me sole ntabusafo ne nyina ebetwa omo ne hweme ja ya kan asem ne wie ne yetu di ne wie no koye drinks o ensu aduane o so wochema omo kakra omo bedi machine ntam hofo no wan fi obia na otu ni kapu ha na okoye enti akra ne ntade kakra na ototo na ode 3 million toso na ode ntoma mienu toso ele ma otu di ni wieye wa nyina ho kra na me maame na se wa nyina ho anka wa ne obi ye nya to wie no ne na busuafo ne na fofo no mo baaye e wa dum ho no mo fa aka e no mo koye enti o mo koye no eho a ne ma fre no asende eska 50 cedis eho a no afre no asende eska 50 cedis man pa twa se na obehu se me boy na me ne di nkan wo ye no ohun sakra ne nya akra ne nya busumi nsia o hwe ma me wo ekopem se me nya busumi nsia enti o ja ye hye ti busumi se mo na di ma me pa opon no ja me hwe opon no ja me hye so ohun se me se me nkoye di ne dia ele o nhwe me biem enti busumi se o na di ma me pa me ma me mata no se de ma we de manumu a wote me nka on fa nche me e wo mu se sika dia aduane do be no ase ye ni na mbom se obeka sa kua jokota tade maba jokota pampers maba jokota duane maba mampa chone de no onfi me onfa mame ti ono onyemo aha ba jo wono na ete de no pa chode bi ma ona temsra de ono na ete mampa chode aha de ote ye no ntua meka enti ma wa enfi me ntem ho na mu ode se be ya me ba no bedidio obehyewe enti ho na me di hye me ba we papa na me de to anim se ma wo ba me ni kunu ana osisa wo do be hwa kra no to ne na hwe me nkakran o hwe me enti ho na wo ka kire me se me pese wo hu se akra no hu se na busuafo no asa na me maame mo bete a me ma ne maame mo hu se wo na wo ya akra no papa ansa no wa hyase ahya akra no na me Steven wa me wo ya wa nhya akra no na me akra na du se na wo ne makasa wa pa ma chaw ai aka ne suma se obeti se obehya akra no enu so sika sam no so agese me maame mo hu e ma obi hu sakra ne papa no ansa na wa hwe ne dia mate ti man pa twa me bakita ma wo ni ono ne papa ana na aboa me sakra ne se meto atade ahye no se meto mpabo ahye no se meto aduane amanadi enkola aduane konkomu nua na aboa na atama no enya aduane ketwa enti man ba twa mu ho na wo Steven yakoto di ni nyina awie ye no ana ode okoye enti na otwe bia Sunday bia pankro no ho na oba be hwe me ne ye hwe me hwe sport ho ti Sunday bia oba wo toto ntade ototo drinks no ato ekola duane kakra na wo de aka ho Sunday bia wo ba 50 cedis caliper no ato na wo de aka biscuit anu ato na de aka ho enti mu wone de na me so me adwuma na me ye no na me nya kakra wo mti me so me nya mpabo bia na mato amakra no me nya tade a na mato amakra no wo de betu ne de tade a wo de gu bag ni mu no eno ano no wan tade ama ne biem mpabo agum eno ano no se me kwa asole se me ye de wan fi me wo betu di no sentoma mienu se ma me mecha tade se me hye mpabo wan fi me enti ho na enti na me ya me survive se de be ya betima hwe me ho ne me ba ti mampa cha ye koye no me didi ma wo ma no waba na akọ na me ka se Steven se wa ba gine mabusuafo hu so wo musa minimum mabusuafo ba me nim nti aha se me bo ye bo we keeping adwuma nti eti se nke drenum la betima be ba be fa jiwe akoso ame na nka no pa de naba anasa oso ma me motebleman enti nka okokoda ho anya sa ha se ntontom wa ha bia ba me hanso se we keeping we nipa wa ha se pa omutimi ba ne da omutimi teta ba bi oda se esa me pesa na o se wo ma me wo no ma me yawu wo ma me yawu papa wu nti wo no obia na ma me mu nua mo no omo no tena no omo no wantena ye wana o tena ye nti wo no so wana tena ye ma o so wana hye wa nti wo ma me ne de wo ma obia enhwa akora no etimi na me wo me ba ne se me kọ ba bia metimi de akora na bla wa on kasa wo mu senso me hwe na se me nkọ ba bia me ya me makora ne ntena ho na me nhye ne ye na me so yo mate ti wo ma me na obetu di nde nya o ma me na se nya o ma me na yo ma me mu nua no na friso mo won bla mo bla o ma me ewu ye kira mo kira ne bla mo bla ye dem a wote ohu fili wo mo nchen a
baby on with tia crano one call that anti one cassa no one send be no ha or munim and I'm see you mate the man but you move one I said Jumano any crown and I'm a blame me what come on I'm guys are Steven they said baby I'm one me ble a Jumano so me point them they say my cock and swim one a boy 2 1 4 nothing I may start me John I come for you be back me banish me and so turn them denim it's Miss Raw papa sink a men pedine as you say see an enemy muyan papa say men pedant and cabanya beer and capadani be manade bia so no ase oh baby na wote no kura watu ho amedane da ho eti mesi same ne mamra na me metina ho na yakopon bo na se o papa ba me papa nya sika na wo so de bia so na agya won so aha dane be na me nya kura na tenam ana me suyo mate ma ba twa mu ho na de na me ne me ban su papa ada so te ho ana me enti ho aye ko fie ho no ena babu sam se na dana me Steven high diamond pa chan wa no ya kura ni timu me nya kura ni timu aye na wo sa ne twempena pa twa da bi ma obaje no menena efisa menyama ye menena atwempena biem o ha na yetena o enti menya krante o ho anu aba na akọ obepaka o ka asifie o so amefie o obepaka na akọ okọ na aba uti mbe shakran enti den numre bi na mfra o say Steven say ju on fa ne sika mbe this week na abeba ha na na ka so wunti mi ma ho na me say say me so minister bi enti nka o de ne sika blena na ka menya bi akoto pampers de aba no mamba cho na kra no e call 1.5 mu o menya bi akoto pampers na ka say yo wo de wati wunti mi ma na wakodi a kire na me suyo enti na we papa nso aba me ho na me ne to enti u ba ye no e ho na ogbo mu na me bie o na awure mu na me say na me ga so ma o na na me magiju esika enti u na we papa no ho me ne papa pa cho me bucket na bucket ni papa nso han dan ya se no kondo a wo be ko ni dem wa akodi bie mamba cho da bi dia e na wo de ne bo upon dem o Pacho Steven demo. Steven demo. Pacho me what did ne Steven demo? Pacho obesla yen sa ada no. Sure. Hey sister yi pa so de yen kwai. Mamba chento oba na obeto no wan kasa na odi me ba ne sika ma me 50 cedis no. E na wo de ma me e na ma me be man kwa han ne dan na be ma medem nto atopa won pre so da yen kwa me by dru so abekasa na mam pacho kwa ya na me kasa oh Steven di obehu ya ne de enye se bia kwambo no na say me dipa me ne to because what din ka kire me da say no mam me mu hunu se CSM enye me won me ne to wo ba ne to enti akora ne de me ye nhwe no na se me nya obi na so ka so be walem na so be boa me a me ne ntina enti me nipa we na me ne to a na de me ka na asam twa na ka se oh okora de ha anya bone so na de se obi ba ha me onti me nyimi nsu wo se wo mi menti no on wale mi so enti me nyimi so asema me mfa be menti ani kwa de ma me ma ne ha me anya bone so na me su yo mate ti man ba twa me ba ho no na manyam na menyam enti nyinseli sie me enti me hunu ti me fu ba ya no ni nyina wo ba fie ho ene e toda ba ho kra ebu a me kwa post office ati me de metina kan na ebu kra we papa nso aba sata no de TV be bo me dem ho uti me ba ho be ya bibia na okọ obetina wo to aduane a obedi no me dem ho wo ne me be ya na okọ toda be fa ne pie na ne ne ko enti ma eduru sa me kwa na Mr. Steven se me ko me ma me wa kwa wo ti mba sa me di ji we ko na se da bi se sa kwa me pese wo start school eti nka fa ne ma me na me fa ne nko school mu wo ne nya bo na me di ni ko school mu ho a school no me wa fa ase mu ko hobi eti me ko kire ne din wo ho a opon na me wa fa ase ne di ni ko fie a na ma ko fa na ba ha se na me se na mo ba adwuma ntem ba da hwe na wo se da bi anopa mesolentem won wa risuni ka anopa mesolentem na nka me de nako na se wo pon a na me wa fa ase ne ko fa na o de na abafie na me se yo wo de waka se wo de ni be ko school matin na ma mpacho me ja akora ne ma wo na me koye 1st April na me akora ne baaye ogina so enunti ma ye hunu na fe ye ne nsu ne nkomo bi ma mpacho me ko baaye a me firi me kuro mu ho baaye a na baaye me ko so me flaw a wo se no ho ya wakọ wo se da bi ene de mentimi anko ho me flaw a wo se se nti da ko pe me kom ko di buso miensa na ko na metimi ne me ba ne ka se na me ena adu amato nka de em de na ma ya ho ye na o se han na me se wo na ka cho na na se me chia no ma pa mu ho na me ko ye ye firi ho ye pe main point ba ya ho ye ka cho se me chia no ne nka ye de se ye pe de asie nti wa ba ha ma pa cho de asie nyina ne se me ko ba ye na me ko fa me ba na ye ntokwa pa gidi e ma me bufu Steven nso bufui me firi wa ba ye se me nim ba bia ma me mentem se ma me nete bleman Pentecost ba me nim ho eti me ba ye na me fro sa Steven kan pese me ko hu juo e na wo se akina na me se yo wo so wa adwuma mtuti me dru fie ntem a me nim ma me nso na firi yokrom ho ba ye enti ade chi na me se Steven me ma me pese wo ko eti nka no pa no nka me yemohwi ni yenko na wo so wo ko adwuma nti wo ko ba wa adwuma opon ba ye 5 point me amantem
by 7 am 70 de wo ye ade na pese be kona ma me kwaso wanchimi ana eti me kasa se me kasa no ntinte wana ma me jefu no was Steven nya abotre no mama tena ha de a obema miskasa me fanta do no was she ma enkasa akwa na ma me kasa oh agrompo na me di eti ma ya ni nyina de ngoda ko ne ade ade eti me ode me ba ne picture send me no me hu me ba ne uniform so ko school blema ya shadai ti me ma me fa ka so me yensi blema nya si wa ne ebusa school na ebe hu school no enti ayampa ya si blema Pentecost wo na ebusa bisa ya na ko hu school no because school na me real school mu ho me real ho me kwa me se me hwehwa kro me kwa na me chimi hu me ba no ene ma me fa me ba me hu se Akoma atome yam na hu na che na me hu na che pa be bo so me say bo so me nan me ko ba yin na me hu no ti me fa me ba no me hu se me ba no a fe de Akoma atome yam nyame anum no kura nie nyame se yanka no kura me ko de na me ba no ye kama pa me hu ne ma me ni je okay enti me ko ye na me fa akra na me ajuwe ti woni ho na ba na akra no so kire me se oni ni nua bi na ba ni nua no wo fe na mensa ti me hu akra no na me se tama mo po mma behwe tama mo po na makoko hu ba bi a motie enti ma ni nyina ye ko fie bai e ma ni botu okrokro ko tena school mu wa me ye hu se o ma po na ni akra no ko o mu fie ho eni ni ko fie o mu frɛ ni na ma ne bai o mu frɛ Steven se na ase ma me aba ho ma boy ni bu ofusa de ntina me ma fa na chie akọ school mu adanyo oba no ma ba cho me ba ade ntina me ma fa na chie akọ school na me pa kire se akra no wo hia na me se Steven da bi me ma me pese wo hu akra no so hu na che ne na no ono so abre no so hu na che ntinsenka wo be fa ye koyanka wa nyina ama o mo frɛ Steven ma ne bai ene atamdie de emi onu nko a ma ne kwaya ntokwa we echi na ema ne ya bufuo pa ma mo flo mu nua bi wo lende ma ne ya video call se o ma akra ne ntena wo na Steven ne krampo no ma me ne so be fa no Steven onim school na akra ne ko no na nya Steven ne na sha akra no ma me ne so no ankasa na sha akra no eti se me be fa no kwa o ma ne ba ne hwe ne ba ne nya adwuma na msema ba twa nka me pesa akra ne betena me nche se me so ma ba ti ma me no ya sa na fiofo ne ka se enya hwe ma ne fa no ko na de ne ho na o de ne ba ma ne fa no ko na ma me de ne koye ma ko me de ne koye nya me num kro ni November which is 19 from Steven ba o ma ne 20 cities and no o ma ne kra ni ska biem nti na me fa akra ni nti me ko fa akra ni firi o so woni ska o nya adwuma adwuma asai o me ko fa akra ni nti se ma me ne di ka che o se nya Steven hwe no wo no na wa brechire no hwe no odi kind sha wase ama o ka kire nti se Steven ka che o so woni ska no what ya say because obi aka che o se Steven ni ska o na hwe no mamba cho ni sister mo kasa no so gina so a no de sa ado na e ma afia me nti me frɛ ne bla o se bibia me ma ni sini so no so number wa ha me frɛ no ka che ne se bla me di ju e ba ha se no Stevie won fini school Kenya no se nya hwe me ne bekasa mako pacho bro ni ti me ba ye fie ho oba fie on case wo oba fie on na fofo te wo oba on fie on ka hwe ono so o ma miska bia enti man kasa e na me de me share me bana kopem se omuti me ma akwan enti ma ba che omu be ma kwan sa Wednesday no e no ka kira me se ni na ode ne to no wa broche na ba papa na ba se papa na ba se opese wo hu akola no eti nka me mfa kora ne ma no mfa no nkwochie papa no na papa ne so opese oni ni di buro nya na me se Steven efio na ade nka ade ne koa ya me ba beje no eye ndokwa beblebe eti me mpese obekọ ho ebia na wadi Christmas ewe na mpese oba no maka so ma ne ma no se da bi na me kora me ma me se de obeye no ka kora no ma ne ma fie ho biem enti se die na asie ma se pa de asie ne se obefa kora no ko Christmas no eti mu wona na me so ma se flem ye se ma se yale ti me kwa akra kwa hwe no me kwa ye so me di bible so me ensanie me kwa ye me flower on fa to da no afa me flower bla na wose me lifie me ne akra ne be kasa de bia me ti me flower school me ne me ba ne kasa bla wunim me nim sa no ntina wa hu ma ko me bedru ye no na me process Steven pa chen kan pese me ko fa ju na wo ska cha me se no de obekọ fa na me na me ba no unsi hu kwa na emom e dan na me ti mu no tu baby a wo no no baba betenam na me si yo ma do han ma wo no do han ma me no tu baby a wo no baba betenam me si yo ma so de se mba na mpese me kwafa no eti ma afi de bedru Monday no ana me kwa se me kwa hwe me ba no me ni me sister ba ko di nka ko Saturday no ye kwa ne ma me ni ho me fa me ba ne se me koto biscuit ama no ma me bi wo fi se resi no fa kwa ni so kwa ndele ko na me se o ma ba che me ba no nka me to biscuit ama no no se fa ni so ni na ne ho di ni jae fa ma kwa na odi nche ne no fa nkoto enti ende tie ni se ma ko mpacho ma ba me kwa fa kwa na me ko ho Monday na ma akra ne na se boy ne na de ne ble ne ba ne na de ne ble no enti se ne ba ne ni ho a
on fa kra ne mame net no fa ne mame china papa ne se so mo de akra ne mame abra Steven anka hwe no ye kwase ampani wo Steven so mo floor phone so wo ka twem se no man fa kra na mame nti o mo pese o mo ba mo ba no hello Steven hello Steven hello and shene sign first Steven and mami bi am ko hwe mba ne ba na ye time pa wa ye time na enya akora no so no mo se enye Steven ba no mami ne se enya ne ba no point no ye point no na wo de wada na me koto biscuit eno obo ago na me se ya mami ne se me de akora no kwa akora ne me de na ko chinchin afa na me de na bless Steven enya Steven ba no enya ne ba nam si yo enya ne ba Steven ma me se nya Steven ba ni akora no ma boss one akora no ma je enya Steven ba no na me de na ko chinchin na me de na Steven na ajime na me de na ebla no okay si yo mate okay hello Steven hello Steven hello yeah na pom to say Nyamia do na yeah the Nyamia say Steven wunim Agnes okay Agnes say one wunyin say ye mre bi atwa mu ma wo ka kire ne say wonko yintumu ma wanyi anto anwunti no wanfi ne ma afa kwa de odi nyinsan bosum mienu ko hye wo bi ma woni pakro na na hwe no a wawo na woni pakro so be di ene hu sense bebre ewi akire akra no a wanyi no ye obi ahwe no waje na boso ya wo mpese obe hu ne ba kirekire mu ye hu ne kura wa asem no mu Pacho mbona time kakala me na kama chile menya time di ama pa mi tie o okay ya tiene se yo kana eno kure na enchimo mu ni se ta se me ne ba na ni bisa ni se ye be ni dey so no ka tenso no bi na tie enchimo onti eno ona ba tu tie ni Bema ma ye di tia wo bi etie ntu dia kasakwa ye tie enti onti eno ela mi so ki ye be ni dey onti ni wodi ana de sa no be se na ela mi send this kamana ama ono e mi se wo ye di dia ye che ga la ka che mi se ade no wa anye ela mi wa ge wa ka che mi se wo ye di ede na da ka che mi se wa enti yo ela wadi ko shi obi sani o kan enti ekira ka fa ma me bi sani se am odi me kan se am pase wan sai na omra mi si na me he am pa o be fi oba ene no kre na no fugom enti no na oni mi odi tin ko mo se ni na de no wa ye odi akoshi obi ama eno ho sense bebre ana mi so okay mate ana mi so okay mate ntino me kwa mi need nkomo se ode enye we se dia no o me nteni ni sa but ode me no wa me no mama ni scan ya dia de ema oji tu se yo ema ko ntino eba ntino kana se me na ode fatini mo ju ntino asama why did you just say why Mate yanko Akoma FM hello Steven one person about the way inside in nominating come why okay aya kuma 87.9 F back when we 7 jumadi no a na waso eguso a wutie no Otaiko radio modern Ghana USA make us say edempa na Big Love radio so e was Spain and also edemo ya will be ATB OPD radio GH and also e UK ya and also o ma biem wo kwa UK fo nyina ATB and area Steven wanya ba bia gina ama me ba so yankwai timpacho ba sa no ana me tumchechi no chepe ni bisa atendi se ni na ede esi na se ni na mnyege na jino se ode saba me se no tinti me kwa mka nso ode owa on frame na toni me bia e dia mani obi dia be no osiyo ti ni chepe na penye ni cheme se de ma menye nsa so dia ko shi obi a ode ni di no ntina
na nim taba so wo ne nipa no e ka se bia e hu cha kwan ne ba na fe makọ na de wo bia na makọ samsomati nti de wo no fresh me a nyam de enyi ka che mi ntimansi no na yo ma nti wo na ihu akwa no picture e wo ni page baby nti me friend na say oba mo hu akwa ni picture nti no picture no me we ha se esemi ka na so ene de o kan be no kwenti no na so wo na na nyim ya na de o kan be no kra say o se me ba no no eno kra ni dia hey hello ona Akoma FM hello Steven hello Twaso me wo adwuma mu nti ma okasa ne nkọ hare kakra se be ya ye betumi agya wonti wo ko slow dodo ma ne kwa me na bi mu a asalasi e nti na da ji tsemi bi mu no tota se me se wo adwuma mu ye adwuma nti ma okasa ne nkọ ha kakra aha nti me friend say omra na wo hu ko de fa kwa me so kwa de bi so hu me kwa fa so ema me ne ko ni fie ni na nya no ni tie ema ni mu me ema me sa ni ko ni ku o ma me ankasa ho ema o ma mi hu me ema me ko to akura ni bi o fie ni fie fo ko fie ko to akura ni bi o fie enti na na no ni tino na nsensen o se ma me no enti ti ni ade enti de bi o ti ma me ko aso ontu ema me so dia na me free ni tumu no da me mi pedi dia no so de mai ana mka tell ni say ono ko ka tell ni say ni ba paso on pedan so ni ni bu ya wa nkan chere no ana msemati entila ji me from back 3 days 4 days na ko ni ma de continue ho no afre me no say ba me no ni tina perfect e do o tin nti o ko tan dan fu binchen tin na me friend na me nya no ana me so okay nti ko no wa na dan na me tin no me ba de ne dia mo say dan obi anya ma din to de me friend no e da me bi ne bibi e be tin for be 4 months na ye pedan nti ni bia ni etu na o see you ana me de no eni akwanya be tena dem wo ti ma me dem wo wote so be kan ko o be tena wo fro like de ni na me tia wote de ni na me tia Akoma FM na makora ni nti ena o nti laji wana Sunday bi yo wana o fe me se me ba ho ana ena me so ne dia na me nti ya ma ho me ko ayi nti no bi o tena na me fa ho na mo miska ena o see you nti ko ye ni ba na yumre na me ko fi nti ni twem na ase na me twem o fi na me na me fa o me ko yo ni be ma o fo na dadan nti de man kasa ni hu ye na o pie ba na me de mani ska na me ko ye so me de na me ko ya akora na man ka bi ancha me na nyi de bibia me na nyi bibia Akoma FM ena me de me ko nti o wa na maba ena de dan bi anso so abusa me say watini mo ko 1 year still dan nyi nya bi me so busa ne say dan no say we na office opa onka na on kan che wapa so wa penye ni na kula odi on fe bi mra na me fe bi so na me fa nkoma papa no so mama ni na mu no wa ni bi sana o simba pasende o tin ena mi meni ezi dan we dan me ka won so wa de dan abo so ko 2 years on pa cho ba o ne ba ke bi se ne ti se e bi o se ne ti a Akoma FM o se na chi yanko aha obetina wona onyen sa akola no sa mi dan ni no atane dan ma nanyen awo akola ma akola bi se mire on ti adan ka e den wan so dan ka e je ne dan so entino onye ma obewo no e na gin se oku ni kurum na odi akora na eko so odi akora ne be kodia enkwa mi be bo so ma menye ba ko ma me fa wen kwa me ma no na odi eko e na me je ne de ko e ina ko wa okoya obaye na nam edan ni senteni na edan we gya so ni ka so tu fi dan ni no se akwa no bi ni wa obesi tin na obegya akwa ne se de ya
akwa no ne nkyɛn deɛ ebi adan no minim adze na wɔ ne tirim nti ɔbae na ɔka kyerɛ sɛ ɔno maame na bae ɛna ɔmaame frɛ me na ɔse ɔpɛ sɛ ohu akwa nam so kama mandia no pasa deɛ emi kokuru nti no ɔma ne nyɛ nyimbrɛ na mu mmerɛ nsu beto ɔyɛ ame ntimi ankɔ adeɛ kyɛ papa na ɔfrɛ maame pana papa sɛ mmere deɛ akora ɔkɔ skul ne maame nso kɔ adze na ɔkɔ adwuma nti ame mfrɛ adwuma mu mmra wankasa ɔmo kɔtena ɔno ma ne kɔtena akora ne skul mu hɔ ɛma maame no ɔmo twɛn ama ne bɔ ɔtere ebi akora nso ne ma ɔfa ase fo bi na ɛkɔ skul ebi ɔmo tia no ba baabi ana Hello, Steven. Hello. Kasanienko, ma wano nkɔ ha kakra ma yɛ kɔ. Ma me de me kire ni. No kwa dem wo adwuma m na me ma me frɛ me sɛ, "Ya no ma me aba o." Na me obi me sɛ mo ntwɛn ni me dwom bɛba no. Na ma ba o. Ti me frɛ adwuma mu kɔɛ no. Ma me de sɛ, "Tintina dati na mo de akala ne bɛkɔ. Ɔmo ne yɛ ntɔkwa de na de ade." Na me ma me ka kyɛm sɛ ɔmo nkɔ, ne kwasi ada. Ɔmo fa akora no. Na ne kwasi ada, ɔbɛfa akora no na ɔde ne kɔɛ. Nti don ya yim na me ka sɛ le bi akwa ne koma ma na kodi Christmas so na osi jo na bi akwa ne kɔɛ. Na ni teni ne so ge na otwo ne bɛka no kra. Bi Christmas bi nkwa ne bi school na so bi dan so owoi be se bi akwa ne ba ebrew na so me tukwan na ba 2 weeks time. 2 weeks time ne so ni wa ma na me sa frɛ no 2 weeks time ne so ni wa ma mami ɔkɔ oburu na bere nim no afɛ no aba wo afɛ na waba ɔbaa ya ɔwɔ na me frɛ me ka gye sɛ dan na fi de nyanti ni de ni tin to ɔbaa ya no ɔfa de mi ka sɛ ɔkɔgye akora no ɛna me dan ni tin no ɛna me ma me so se ɔkɔ ma me ka gye sɛ ɔmfa akora bi amrɛ no me na me de ne baae nti no sɛ obi ɔbɛfa na ɔne me mɛka de ɔne mbɛka me bɛfa na de a ɔno ni problem nti asɛm na no ma me ni so de nga so me hwɛ ne ba so di ka kɔ Sunday no ɔkɔ na akora no wɔ hɛ no ɛna ne etu ɔkɔ so ɔkɔfa na ɔse fa de ɔma ne mfa de sɛ ne mo no bɛfa nti asɛm ni tia wa no ma me. Okay, enti sese wo yɛ bɛma akora ne nya bosome mfie miɛnsa adan na wonfa akora no ɛma ɔmaame ɔba no na ɔhwɛ no na wonhwɛ wo ba mame de wo sɛ badwuma sɛ kyerɛ na me nyesika ma akora no minister tɛm no wɔ London ɛna me tiri me sɛ na ɔse me ma akora no mo ma ɔhwɛ akora no mani patro no ko ɔno maame ya we ho ba hɔ bani na kasa mi sana kado pero mo man wa ha o pese mo hene ko mo pese mo na mo me no wa ha ni na obi a ko fa so mo so mo ntiase ba se Steven wanya dwuma wo ya se akoda no wo maame ho a wo betumi ahwe no maame mpacho mi ncho no sebio sefesi akoda mi ko tun bi no wo maame wa na me hwe no but ni mo bi na me ji mi stay bo mi ti mane akoda ntina wo ti ntina wo ntiase ni problem akoda when you're 3 years, when you send it to know, you never know. Say, you need to be my crana, money for crana, and better to see. First, on the side, you need to be my and a powerful crane squad, not the jack and it's Nebo, now, what sister say, I just say, we near Juma, now we need Sikana, so about Buawa, Mawasha, Kodanoa. I just saw crana war one son, wash Mammy, if I do, I plan for about the fun there, you need the problem. And the no, no, but you said what you have a diamond. I don't know if there is not a diamond. And then it's made the air down, we say, maybe I call a castle befana. You might feel the money could be. But I can't remember why my missy and a crying could no, my missy, my getting coho. Say, the incident said, oh, but I dear. I would a man coho, but say, you can't see some company brand who find in a brand. Okay. Okay. But you, Miss Pacho, Miss Medea, down, we say, a dino, me yammy down, including Agnes, say, wouldn't be my for friend, natural Steven, then you war, meboa, Beman, when he die. Mamba cho a crane to me, Hona make when Tim de me banabeko. And to say, yeah, Gia dying, yeah, Gia dying. Mama yat nem na woni wo kunu no ane na wo de wo da wo so akwa akotena
Mamba cho yo mate. Itu betu da ben. Mamba cho say from now up to December they mean 20 mpacho me so me. Steven who man no ben say won too free day ni mo. Na wo dia koda na bre no. Na fe woni na tell no show ba. Ena me cha say we ya na bre ben because obi kretu obi a wo ma no bosume ben yo fa boabo anhu netu. Mami, hello mami. Monsieur. Because we should then one year about. Na ye memu we dia ya bam. Tima me say what the more any me dan say you dey want. Okay. Na Steven, wo bia wo akohunu ababawa. Na se dia akra ne dia ne dia what yase se ye betumi de na mo ma me obetumi akofa no wono so atiase se dan wo betumi mami pacho me ka so wonko. What na ne baba na yen kofa no. Pacho de nyantem. Say what dia dan with my beta nyantem. Pacho atiase. Metiase. And ti se me ge ne mo ye kanen ta si eduma me no ka kofa de na bre no. Wa obekwa kofa de na ba. Ade na bre no be si de man nko. Okay, ena yaka se ntiase no ya adwuma o. Enti daban ne ebekro. Oh mami, me sumi de on de mini problem. What I say mo sheda yen kwa ye deko. Okay, but enko ba ne say okay, na kra ne wo me ho na me hwe ne nti wo be fa na ade de a, wo be fa no kode a me hwe ne bi o mema ne bi tumi yes esuba no. Mami, me kire say usane time na obefa na first one kra no. Na me adwuma nso nya kakra na me komo. Nti me say bi akra ne wo na wo no na ha me wo. Nje no ma me no. Meda wanu ase ne mom dia me pese me wo ne say wonu wo ba wo ma wo bi kra na kwose ne pema wo na onyemoya wusi wo konko yintumu mame emse me kasa no nti mi statement me tini nyina ni bi sa ne say wose wonye na mse mate ye ba ni be wose wo bi na tinto wo di mo asema no ka kira me no Agnes mamba cho wo bua akoka yese wuntumi mamba cho wo bua wose wonu wo ba na ti wo enti onti ma me ngo etu ma me 100 cities se me nko se yinse no ma obua me fia no kra se me wo ye ni nyina chiro ni me di nkomo se opeso onwu akra no ele me say wose me mla me hwe no ba na yile wo wonte be ndai ana me so yile wo fio de mitimi me fio enti ma wo hye me so fia station ono ne na fufa sa me wo hu se akra no woni yo so Steven but before ukoko shi Agnes kra no wa ware mami pacho na asuma je weekend se ene ko bi e wo sa asin mu no onka because when you after number chase as in on time and you won't come across na akwane de akuna me pacho nya betere akwane de o chan through me mo be mu no unya ka se me fan ko se mra wo ho sa akuro nya asisi esi won di nte no bi de mo be mu de me ka se me fan ma na bi problem na mo me dan do to ku me efie do betu wo efie woni de me problem na tu wo what is it this mini problem no obetu na bema no a wo hwe onyi se no e ma wo no wo hwe akora ne ma wo mpacho ko huna de na se te se ya ba ha ma wo hunu wo ko huna de na se de mami bachi ma ko hu ya bema no a wo hwe onyi se no hwe awo no e de ma wo no wo ko huna de na se that's me no basi wo kasa no wo te se bema bi na hwe akoda no ona so me ka kire me na wo anti bema wato pa na ka yede wo oba ene wo muja ekwa akoma bema foforo nti wo da na da because what mami bajo me tin so adem kata bisa me na mayi ben you ano wo de ya host na me nya ayi de nyesa but asembu buta se me gina we na me ne oba bi na ya so tin so nyi se me hwedi yo okay na chese sesei no wo pa chese nyi san ne nya wo akra ne nya wo dia na ye bema no me kan se nya ne dia but super say what the question did I don't know no so twin na I no question me kire ho okay na woman sika so afa ankoyi mu enti se na enya wo dia ne wanyi se na no okoyi ago no mami obeka kire me na man ka se me dia o unti ma so na se na se mo na mi nti you can say your bad day and also no do to 20 minutes asema no ka kire me no wani obi na tinye so woni be ma na ti o but why house help ma obi the nya be ma asemo wani obi na ti why house help be ma o sa obi na ti ana ntaka me tinye se be ma asem wani obi na ti
20 minutes. Eti sa wudi sika ne ma no mpo na se wokoyi nyi sa ni gu ya enka wan hwehwe no emisa no bibia se bia wokoye ne senete na wodi awokokan ya ka senete wo wu ya ka senete wan ko hwe no Ma me pajo nti pajo o wi no sem ni din ko mo no ka tem se wo wi bibia nti no me like me onto say o se ka tem se ade no wan se na tulu o ka sa na kire me no na me ni se bia wa sheda se wa se no na wan se no wa sheda se bia sika na bia o pa je nti me no o fe ni ka se wa se no na e cho ka se oboa ibisa o no na me se bia wa sheda eti bra wo se won sheda ya bra wo so wawo na wodi akora na ye no ne pipi no daddy enya sa tam onyim ni mu no o fe ma me ka je se wo de sa ampa se wo so wan se na bra fi na me se sampa ampa o ba no nyim ampa e ho no be ka che me se o di ko she obi ni ade ade yan yadi e ho no me be te sa story no ma no ko hia no man ko do ka nyina no kura bia ni wonyim no ko hia ni mo se ma obo to no cha ko dagu so ana ma bisa ne hello so ni me dagu so no nka no kwese me ba ha mame yes bisa ne se le kama na me no so amena wonyim no ma ka so mbra mo wa ma mo wan dan le to so ni sampo wani ma me nyi foforo no o ma me ko to ka se me na me se me nyi mampa nti o ko to test so no test ehu ansa na bi scan ma me se me go se nyi se no tama foforo don twa na de kwa ma wo pon no yi wan sa yan kwa ngohia ma da bi hu mi pia nkopim se me wo ya me de akwa ne yem dipi me kan je se me nyim no se me mla ho kasa me mla ho no ko ya test me hu se me nyi mampa mame se o se wonyim no ma fena mana ma me next time be me hunso wanyama pa so se be boa bi dem ti bi mi charge na na no wusi o mo no hupia o te dia waka no ma wasi bo hudua CVA me ni dua bo bi oba o jawo me nyame obi a me na onyima nka wati asesa nka abehwe me kesi na nam dini se ne sa koma obi foforo sa wono na ngie se ka wuti asesa obehwe me one me na nyima na ba be hunu ma me anka esi na wo be hu se me dini se na sa koma wo bua de wo kan nyina wo bua Steven mo no man fena pa so na me nya bo se o misrewa kasa se wo bisa ne se onyimo no man fena me na be se me hu se wonyimo wo si baby ana me sini bi na mi bi fa ni na mi bi so se wa man si o ni mo wa man si ba ko me hu sampo ni ma wo ni bia ma ko de me ko ani no test ye no hu se nyi se wo ho etimi nyi sika na me ko ma ba cha me ko me ka cha ne phone so da wan jend etimi be jini sika na edi enti a me bisa we ni says when mu say wo maame according to Agnes no was wo maame to me ka say akoda ni you will be dia and wo de aba na she what is some way than when you maame am saying mame oboa nya no kre ni maame wo ho bisa ni maame na ebra ye ba beto akora ni di na ni maame wa mabi ni maame baby okay say ni maame baby dia ni wonu sa akora ni ye ne ba Steven dia enti no baby mamba chan wo se de ka sa akora mamba chan yi shiri nyina me de ko me kayen wa ka chere maame ni nyina Steven mame me before say me de maame ni me kira so akora ni ye fi na me ka chere wo mo me ka ji fi me na woni ntem anka na akora no ye ko ti na me ka chere mo ti bia wuni onini ese ntini so mundi mechi abla se mi wa na kan jira o okay it is say it is say Steven dia kwakosie ne sa ye de wo dan ne ma o na wo di akra na mo maame na one na tra na wo so ahwe no ma me ni problem okay me dentia okwo maame afa akwa na ma ne se wo ko se be di wo se akwa mi se akwa ni ko dia wo se wo ma akwa ne maame ntina me de ko first one wo maame e de ntokwa abefa no ana me se odi nkodi akoma na wo akwa na die school mra ko sim 4 months after na waba na na ho na nke ho akwa na ma wo wakwa akodi baby wo mu say ye di akwa ne maame ye ka no studio han kire o say ye gi akwa no firi ho e de ne ma o maye hunu sa akwa ne to na ho ma ba dia me ko bia me ne wo hwa wo ba ne bi ko na na de wo fi no betumi e ba be hwe maame ne kwa so ma ne si ho biem maame ne so ma me ba ne si fie ho biem me say enye Steven maame o wo maame ho asem na me ba cha me maame ko so maame mfa ne nko no ho that's all
oso ma me mfa no me twa ni fo na sata me yadwuma opankro no ana me ka system se me pese me twa ni fo etinka be fa no ko ma me ho ana wo se wo ma me wiye no wo ma me man hwe de ye ka kire wo ne se eye wo na wo ban ti ye gine ma oni ehunu se ma be me ko bia me ban da ko na wo ko ha enne me ko kuma se enne me ko nkra na wodi akra na koja ye be se agya akra no ma ko mpacho mate ma ko mpacho mate ni sho bo se me ban ba bi obeko bia nso wodi machi okay Steven enti me dance so ma asem we kra ye dwodi ama ye enti se ye bia ye be se ye di nkomo ma ko mpacho pese obizani se mani kana metie o ma mi o mpacho se akra no obi ru si ete no kwani ru se ba ma te no aha enti se de ontimi ne ma mentina no so ntimi ne ma mentina eno na meka ro ha se ya no nti wo de eno kra ye me madwuma eno na meka kire no no enti e ho no de wu se wu de ha bia wo ho why se no da bena mpacho no so o tu ama me nya me dan utu da ban ma ko mpacho wo se this from now to December baby was so ordinary dan ni mu ya oba wo de be ma na tie nti sesa ne ma ko na fan dan ma no mako mpacho se se de o kasa muntu china na se na dia ma ya 3 months ne fa se se ne ma ma mpacho le say ma ya bosu mi esa ne fa se se ne ma ama me mpacho doso enoso ye ko emem kra no a ye 3 months first now o kan ye osi 1 year no na rui mako mpacho ma ko hu fie ya no kwani na kasa ma mpacho ti o so ya sa wa nya fe mpacho Debbie, winning Saturday now, winning a Canadian memo. Say, yeah, move fresh. 8 months, 3 months, not fan packet. Mammy Patroti, I could have paid him and I could have how many months. Near one of my ladies say. Share Debbie, say, oh, Debbie, say, what say, Meba? A young say, or the band may be better demo when you break, but also by the crowd, the show, winning Sasha, woman. Mama patching up with you. Yeah, Tianica. Baby, do the show we need Sasha, one woman, why yet Tianica. And never more than the better who. Now, me to him to Quanabo and Rose, no one in a cooking command. What dear, why are dear? It's young cousin, dear. Why are dear, but man, 3 months not for my baby, Sunday. I'm going to tell you. You're never going to say, if you ever met you to me, but let me tell you. And to me, 3 months, 3 months. Because if you can't want to, I said, when you came, yeah, okay, don't worry. Oh dear, don't worry at all. Yeah, baby, ain't no. Yeah, we are your bedding come on after you will bra. Yeah, the best son of man. This is a kind of command and patch on me kind of create you 2 days and find a man and the no problem. Anyhow, until the maker say, yeah, we are. Yeah, best say, yeah, come on after you the way forward. I don't want to work with you, Danny. I can't be a paraman. Mame pacha won plan Steven tobo mame won plan Steven woni na wo ye nana tobo mame ne papa na eka wo masem e mame ne mbre wo so de woni bebre ne so ne aggressive so woni free wo ya free mo baaye ye ka de wo free o papa sabia so sabia nya do ne kote ya no baaye e ho asem no ye ntotobo mame enti Steven ye wi a ye be hu kwa ne be fa so be yi ne niema no mami Peter John say obi etie o be se obu asem no obi etie ai ye be bu anu obi abetie bi nti ye be je dan no ama but ye wi a ye de ho update e be ba it is Steven ye be sign wedding komo biem ai Akoma 7.9 FM hey Agnes Marco wo hu Agnes wo hu na mi twa me hu ba na ma atiefo no die tie me se Agnes enwo no eyepi work nature 3p garlic mission na wonum na dia ba ene Erika Hinkra was 3p sister Brange no 3p Egabe Masi 3p why ma Vic ni krum stable some pim 3p sister Hetty was 3p sister Diana Frempon was 3p ene ma say na 3p garlic mission Nikita Pizarro was 3p nti what wa ye dey one ma woman no 3p na wo mu di one dance ya kira me no wo mu na me ba me bubu wo mu di no abroche fo agi 3p
garlic mixture boso na wo Ghana ni a wote 3p hona no e na wo ma wo san ka wo dia na ma san ka wo dia sese a dani e ba misi ba kwale na ke ba apidani and jealous ye de one garlic e na ye 3p yade e be na ntutu ase wonu bia bedi wa dance a kire me na fepi work natural 0248 928824 0248 928824 Roka Clinic Limited for and the Pakum capsules abe gaso bema no bi asiesie ne bema ne bula matale na bibia ya kama janike 442 siesie na kwasua kumenum ene bibia de ma kama van capsules prostate yade ni na ebe free ho medfagin capsules bo ama mogya de afrisane ye ni padua ni mo acute pain ebekọ woda na dwa wontumi na arthritis ana mo amoye adwumade agudi forma ne mema mo de ye medfagin capsules akokra ne abrewan mo akwadwa na nopa Roka Clinic Limited okuma say Alababo Abu Station when School House the edition mo frayen e was 0248 88 5040 0248 88 5040 Currency Ventures ya Zahara Nupaba Zahara Mesha ene ne J capsules no ene wo ya bema wanya gonorrhea syphilis unye drobia says Zahara Mesha ne J capsules ekuro ne sansa egu bema ho ana woba odebua ekuro ene sansa egu bemu utia na wudwi mesa wada ubanom Zahara Mesha no 3 caps na fe wayi J capsules ne mienu na wode anoma ba bema onumu enemu san ya de wu hunu biem bema waye mre ewo mpem naturally wunya Zahara man capsules sisi yade be kwa mama be free am wabo adwuma hidi e ba mesha ne de ene de o diabetes ne mento nchia be kwa malaria typhoid e balance blood pressure no cancer drug lane pharmacy ne chemical shop bia mu bi ho for 0246 348334 0246 348334 atifo ye twa ye ho abana sa wo ye be ma wo be yin asabo be fam ho adwe na mo first e ba no ma ye de ne ye twa ye ho aba because ni su nyina kra no e mobo e na se woni latif yempo na wo ban ma me na ha wo se e ne ba image na to hin na ba kra we die na meji na ba ba ye si ye gusu am so de wo ya se ne huni mu die woni se ye treatment ma kra no nti fa wo de ba ye gusu mobile money number ne yeguso 0245 30 14 0245 0599 926 ebia wo de kodi edin kan ne so na ebia ema wo de be kodi e to so bia anti eba no e na oxygen si so no wonder so wo ma hye ni jacket mako miensa because onim awon so akwa ne mo ensuo toyi ahemrachi awei abana dabaranda baby oda baby oda dabaranda so dabaranda de so no dabaranda nti na de odi hye no kra e de aduane a wodi wura akra ne no e de hampes kwa hana ma akwa wi bi ma no se akwa na kwa mo de no le musansa se ma o bi da wakoto auza foko ebi na se metia no hospital ho no wakoto poko ya moko awo agbe to no she beto ne kwem enti no bra Facebook live YouTube MTV Onia TV Papa B TV Kings TV Star TV wo be hunu ye ba no ye de ne ba ye no oso na da hoi e na se mo mua ne mo support mo dia support enti ko fa no chi ne de na ko to doctor fo e ko ye wo mu na kra no obi awrahye akra no situation na ya nyame sha Akoma akwa ndio be survive wo mo aka che so be survive ye nim so be survive do nyame ti ase ye nya akopon ti ase ye de ba no be ba kire wa ye be hye ni boot na ada no jai si asesha no wo be chen boga for one kra ya wo mo abo che wo mo boga for ai sane nyame eye na de ti yekoso ada ye tie fu ase nyame sha producer say won so ade akire e de amai
enti yankwa na fe yemfa your story nto aso mobile money number 0245 30 Akoma FM 0245301462 and 0599814926 Mary Akosia ade eni edia osandia ebeba yankwa na fe yene yenuaba Agnes Owusu within no yene nkomo agina pom te sen akopan mo ma boko ma ye da nyame ase awiei yesu kakra wia yemra wo hwais ye bedido ye besasuo ejina so yankwa mamba chere dem ba ha enye bone mamba chomishia brand bi wo bantima abra na mete bantima no so to so ame Akoma FM ni modisi madamfo bi so madamfo ne ka kyerem na makom ne kotnae mpacho me ne tina best 5 to 6 years enti tu bantima esa akotna aboshe still na mda so ne te ho ana misa akotna pankro no ma pankro na me ne te ho enti eba ni wo ni mu ho ana me hunu se menyam ana mkaka kyerem se mpacho ma fa aflo ani wanya ayipa o eba ni wo ni wani wo remfi dada wodenyim ye pacho da bi ma yankwa ma mpacho na mka kyerem se Steven mpacho ma fa aflo no si yo watente memra no wonhwe se ma fa aflo ampa man pacha me ko no se sie de onye ready so obewo ite ba me ko aduro na me nsei no ana me ka se me minima aduro bi a me koto de asei no ente o kire me se me ko ba ntema na me nu obefre no onu obi akasa na man pacha ma me 1 million ya 100 cedis ite man fa nko man koto aduro na me de ko pankro no ana scan de man pacha me diye ite me tena wasa afi de ya na me friend se Steven store ya funu wo ho ana so ndo ntimi nka ho asem biem no ama miskasa me nko se no oba bitiwo enti wentimi mfa me nka ho ana misisa manyimo wie na aka chem so no oba bitiwo a wentimi mfa me nka ho yo ene mate enti mampacho na metetewa me so minim se mese nim se mese na mewu enti mi hu bla wo be busumi mienu ana bra ne de to manim se opemi na msimpacho yo me so mampacho manka nkyere ne se menyam ti bra ne ka so opemi na onim hyaye ti bra onim hyaye mi onum ya na me ka kyere ne se menyam ana ka se na se sia me na wotna enua yikura na wafa yefo na msimpacho me ne wa ananyam enti ye frɛ ode beto me ma me na me ne tie na ye ma mata pankro no ode beto nanim se wa humi ama me maka kyere se menyam enso onde nyinse nde enye wonoa ba oba onyim no so onim ni kunu enti ono de obehwe me ama mawo na emom se me wuwi a obeye DNA test na ma me ka se yo wate ti man pa cho ye funu ma me ko hospital private hospital pankro no anti ma afo a ona no ma me start hospital me ko enti ye funu mu didi ma ode ye ko court e wa Ashtown ti ye flyer na ode to o manim service me se me na menyam enti court ni ma ye details se Nyankopon bona se me wuwi a obeye DNA test na ma me ka se me wo awie ne hia enti na tada kro de mi sika simi ma me ne so na me ma me ne de ama me call hospital me jail list or this can send me mame ma ata na kototo me hu ne ma nyina o mame nso mi bi so ma wo se me come mame ho o mame scatter me ho to ne ma bia mattress ne bed nyina ma mpacho ye bi mame eti me wi na me fresh Steven ka chen Steven se ma wo na me wo ye me nyinse ne ko ma obi enti se woni ma bla be ka ho asem ma wa amfle me biem e ho na o kate no enti ho ana bla ne so wo ma no asem de me na o chi bia 50 cedis me nkasa na magena o chi bia 50 cedis enti edu tame wo se omuso meto akola ne di enso nusu nim se akora ne nya ne ba ntin wanfi nti ho na o sa fresh se akora ne nya boso me miensa de a obeso ode ye ko hospital ne ye ko twa akora ne moja ne hwe sa akora no ye ne ba enso man pacho mi ni makoma mpefe sa akora ne nya ne benti no e ho no hospital me ka che ma me se o de nya hwe ye ntwa so no wontina ne ba bi no so ntina ne ba Akoma no tete asemasi nto no so so biem ana no so tina ne ba bi ma amfre ne biem no so amfre me biem enti de me ba ne ye me DP o me WhatsApp ana Steven ni hu ye ana o fle me ka che me se enti akora ne ni ana o se ne sa no te ho ne de me kasa feature ne di na tem e block no te ho na wasade different life frame me e pa ma chodi su e ba e se wo de wo srem do aye bia me fa nche no no me hwa akora no hu akora na o hu se ne yam hye no ana man pa so me ka se so hu se ne yam hye odi a me di nyinse ne kokoma obi enti no se wo be yi wonum sese ni pa kro ne be bo ne ka bia wo ka bia obebo sa na no ka chem se sa de ndi animlam enti me de me nka chem ma me mo se otu kwan ko South Africa me kwa yan so na me ntene nka
enti afi na wabenti wo de wo sremi a mimi enya bibia nka no ma me hwa akora enti wa oba ba bia mete pankro no ho se oba be hwa akora no oba ho ano okọ ene ma mata no bisa me se anakua oba ha obi na ehweda na be ma wo ye na mka se ma mpacho me na enyimo na menye me ba no foforo no otu kwan me hu no me frɛ na menye biam tina me de kɔ hye Mr. Sugusu awutie no Agnes Marco Agnes Marco wona wutumi de be ma foforo nyi se abosumi mienu kɔ ma be ma foforo Marco mia wonu wo da gusu odi bi guso Marco mbachan be ma opon gugu Steven nyi se so ma no Marco sanete enti wodi nyi se wo bi nyi se kɔ ma be ma foforo no na wo feel sen se na ekoso wo adwene mu woni wo da sister kire me Marco mdele nimsemenyam pa na nimsemenyam enso na me sha nim kwase bia be kam ne bra me bra Steven ka kire me se o wa yili nti me de hwe na ma fa bibia metata ne no na yili mu nsam enti e ba sa no Marco e ho na me ma adwena ye mbebele na mkoye sa de okoye de me ne opon ko hia e etu no opon ko hia ye no wona ne tendri si ansa wo ka kire opon so opon we nyi se we ye odia Marco mbachele ko 2 months okay etu wo ka kire opon se meni wanyi nsen no ade asem na opon kan Marco opon ka kire me se o check data me na hia pa dia nyi se we de nyo number oba onim na esu onim ni kunu dia oba hwe me mama wo yakopon bo na se me wurie dia me fa hwe mtum so be ye DNA test enti wuti wonyina no wo no opon tie no a woni wo da guso o mo sika fa continental ne ade na wonimu se Marco na me nim se nyi se le nyene de ntenam so ma me ka kire Steven se Steven still nyi se o nti se wanyam da komo obi o mesraw ni ba kwete se me wurie a obeye DNA test ama se me ka kire se me nyimani na se me wurie obehu de obeye some women are dangerous some women are very dangerous enu na lumba bo ne nyimo no enti senka opon anka se obeye DNA dia enka wo de Steven ba hye opon Marco mpacha because ka wo de be mo opon kam de be ma no ka wo de Steven ba ne be hye opon pacha enti sa akra ne nyini na so ne papa ne namu a woni mu se papa enya ne banie but no ne nam Marco no an sa agi Marco hey Marco ye fe program we say akoma mu nsam no de ya sha akoma mu no ne dan na die e ma wo ehunu enti bre wo ka se doctor be je adwuma mi ti bre wo ka se wo be ye die ne no sai na wo ho ye wo ye mo hye Marco me yam him ntina misuro enti mu ho na me man friend bibia biem amen so me block on the lie of so frame so one frame you I me bibia anko so biem up to now enti ogu so aboso menkuru ne nyina Marco da bi me nyim ye ndo no so no anu no ayi opo wonyim ye one wana biem pa cho da bi ma na so wo ko ye nyina na anyem nti wo na anyem na ade ko nti wo no da wa bra na wonyem pacho na me ana menyem ne de ande minim se bia tama mafuni pie ya me hu se menyem de mene na nhye bia biem onto se me wuwie ye na se wo no na hwe wo awo mu hwe de o hwe me ba me wuwie ono so akora no ye je yo to hospital abla de ne hwe fidiem enti ye je ye to no obehwe ono so akora no wa hu ni biem up to now enti wuwie ye no wa hu ni se akora no wo pon answer se obey de won se me Marco ka se obi o tuntum de ere na kra ne yakoko because dinti ayi waka fa picture no to so ma me dinti a na mo ka se me yakoko nze bia me moja no se de oh ayi Steven ye Steven akra ne papa pa no ya ye ne di nkomo phone so na da so no e na wo mo ba no ye fa ne sen pacho Jewel sepoku nso na da nchen no nti akra ne papa pa nie wamum ye no na da ho no agya no oba ena nka ye de oba ekwa akoma opon ememma amaba mo first akoda monye DNA because wopom anka so obeye DNA enka ye de akora yi ma no enti mo start mo famra meye DNA na mamo ememma mabakan monye DNA ememma mabakan monye DNA ye meni abre and they say the first memma ne ka na mo nte be ma ne ka so mo ba yi o ma bakan die na ne ma no enti ase ene what ya se die nti e wo se be ma bia e na bakan die na agise me kurunko a enti dia ese ne say wo je wo ba wo ne be ma fofra wo Steven dan mu e na wo konye mo ye ya wo ye be ma no won kra no wo han dan ma wo ye ko ne ko yu ne ma ene ni kire ya ye dan ye ma 3 months
What's so a year not operate? Ye dying near the Obama. That's all. What a name go and sing no more. Fabema from a junk or more BB. And yet, doctor, Mammy, my boss away. Doc, young quay. Yo, Marco, I bet you. Or put to admire. Now, to be a baby. Yo, Sabe, Dr. Grufai Abba. The Bassi and I had this year. Until the baby shan dear for the Pedriano. Say they may be a obo so the Pedriana Casachro. Na Emma on Yare. Marco, na this yan be qua for a honkeka, itching. Oh, now hoki cow, or boy, yes, or the affi, no, the green home. Fionia was a Dr. Grufai Abba. Never number ye we are waffle. Okay, near Chim. 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco ahonkeka eka nipa ho yakopon bo nipa no wodi bibia hye nipadua no ai fa ni immune system a bibia ewe nipadua no mu a e wo se kasa kire nipadua no mu nipa ni tu anamo nti wo we enfiti anopa kopima nwumere no wati ho be 30 times wa bra wonim se de be ya unipadua no be kasa kire nti mu obeti ho bia na kise bibi we nipadua no mu nipadua no mpe a nipadua no try se obeko na emom se ebro so se udware wie gi se okofa afi bi ho dia na aye yare ti basa dia o se ohwe growth amagedro se de be bibia be kama okay ahotitie na ana ahoka na nya free no ma bebre mu nya bi free mu jam de nya free mu jam no ye fa ni polycythemia vera vera na chi se umujan emu ayidu okay umujan adoso chain te de wo no enti yesa ade ahokeka bro wa hwe ni mu ye din ana emu ye dura ebetimi di stroke bro sa muja krono ano ye wade bi o mo efe ni bilirubin muja every 120 days bia muja na expire yes na expire o se free ni padua no enye sa ede yare be bro enti wa hwe ye ne sa bilirubin no entimi an free ni padua no tamo a eye sa ede ahoka bro enti wo mo hwe mo a wo mo hepatitis no a emebia o mo ti wo ho o mo HIV emebia o mo ti wo ho enti mebia no so o mo wo fan no se de be ye be ma bilirubin no afri wo mo enti wo hwe a wo a wata ni go fan no first time be ni go fan no bo so wo dun so a yellow yi sa bilirubin ni na afri ni padua no se de be ya emma ahokeka enka ho ma ko ye nya bi free nuane a yedim de nya free nuane me fe ne lectins wo hwe amankani so wonse wo sensene na wonwa ya wo de kan ho a ehene ba yere ehene saa ni yakopon bo saa aduane no se de be ya ehyefom a ensei saa lectins ne na bua anuane ne se de ehyefom a ensei na emom eba ebepie ni yedi a ekan mu gya no a ede yare bre nti wonu go fan ya beboa na yakopon nim se nipa be di saa aduane no nti wo de polycythemia vera de call it polysaccharide afra efeje aduane no ne hono no ana nkontomre ewo enu nti ne nananum omu ensen mankani omu papa mu anoma honhon oma noa se de be ya be ma polysaccharide no etu afra aduane na ase lectins no saa monosaccharide polysaccharide ye de afra go from agedro no enti na onum ya na ahoka na akon enye magic bia no ye hwe ni padua no ene ye de ye adro no wo de na twitwi dan yare kase pa enti wo hwe go from agedro no bibia be kama ye wo de nya free adwene mu fornication ya ma mempanyifo no wo ha be kase ntatie be ni nam ho because nso kruso be ewo obe pega ho ba popo ho bia enko oda ho a na esen aba yesa na kese wo hormones no yelus kofom onu go from agedro no bibia be kama na da bia se de ye ka no yare na ye offense ye di koko na ye go from agedro no se de be ya onu ma bibia be kama the number no ne ento ankomo no so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 de kan se mudwamu yare gwo ho bebre ti wo hona so ni so bru wo hona fuma ye tenten wo hona wiase twa ne ho a hwego fam gedro no wo ye adwuma wa wiaso wo ye adwuma wo gya ho a mesre wa hwego fam gedro no enfifire eto no emugya na ekon calories na ekọ wanhwe ya ede wo ha bebro wo hona so akoma ebo peri oni padua ne kasa kire wo mugya na eso ate ti na onanti kakra bia no abre no hwego fam gedro nanu ne bibia anye kama wo hona so nsam na ititriti enye ananse na echo
cholesterol na ɛwura system de ɛwura wadwinum wanhwɛ yɛ de pressure any stroke bebrɛw woni padua ne kasa kyerɛw sɛ pressure any stroke egina kwantin fi twɛn hwɛ go fam ageduro no wo wana so to ase twetwen sciatic pain yare hwɛ go fam ageduro na bibia nyɛ kama obi ho danyi odanyani abaka si abono hwɛ go fam ageduro no sɛ de bibia bɛ kama edura na jo na ntimi nna okete so a yare nyɛ o mattress na nyɛ hwɛ go fam ageduro sɛ de bibia bɛ kama obi adamre kete so wasɔre de afe ade aso atwene kwa akodo na oda mattress sɔre ya wo so mattress nyɛ omogya na no ayɛ hwɛ go fam ageduro na bibia bɛ kama yenua ma no menstrual disorders nyamia dom omunyi go fine no ene bibia ye kama de na ne de emma enfie du na ne menses mai ena ba bedru enfie num ena ba bedru de ne de oba no obo ne nsa no nyamia dom ene etwa de ne de ba ne ntwa no nyamia dom ene ye de ba wontimi ma adwuma no yaw ne ko ema ne o ye adwuma de menses ntimi wonya ba no nyamia dom ene akola hyenachi yemfa go fam ageduro no enye adwuma yemfa ye aduro no num da bia se de ba beboa ama ni padua no agina brane wo oba no ama menses anko yi a atenka onye bi no libido oba o so oti atenka na atenka ye se de be ya minu aba wati atenka tin wanya ba se ne chi no infections no so sa na tie o menses anko yi a white sa blue green ni nyina be ba so ko hwe go fam ageduro na ni nyina be kama empompo bobo na pai pompo bobo na pai a hwe go fam ageduro enye sa ebo trimu a ediwo na beba se de kan udware nyi na de afi dwun ho a rekase pa emfa ni ago hwe go fam ageduro no ene nyame adum go fam be bia be fa bia Ashanti region ade be bi wo ho masanji atum bia ye di ho adanse kuma si ha ni Ashanti region de store bia obe say pharmacy drugstore herbal shop bia no obenya go fine na wo chire ti say oboase a okọ smart herbal ho a obenya bi ma doris wa sinfosu obenya go fine hillside ewon kokọ obenya go fine Gabson pharmacy o ko forudua Gabson that is where do asa ye de bi ba sanatiye achimo dafo nyina ko twumasi drugstore obenya go fine sunyafo nyina ko cap herbal muzie in a green light mbenya go fine tachima fo nyina ko abibido tempo tachima hini ahimfi ho opposite ho ubenya go fine mageduro no sama fo nyina ko right herba mbenya bisa sanatie na ashama nyamia dombia ko Ekus pharmacy mbenya bi ene tema mo ko little joy ana little joy George ho mbenya go fine bi ato kaso fo nyina ko dependable immunity frame na me chebe bia ubenya aduro ni bi ato na nam si edi koko na ye aduro no ama aduro ni gina brane aduro ni da soronko ema ye adwuma woni padua no ti fa number no na mre na so no ofre me an ma kire ba bia obenya bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adonse de kan ye di koko na aye aduro no yenya wa kasa ye de ye adwuma no wo hia ka ne bia to aduro no bi wom wo to aduro so a wo hia ka na obetimi atu aduro no bi wom na wato se de ye kan ye so pese wo ye fine wo ni kama ti se Maa Akos dia wo ni aduro bia ka go fine GROFYNN go fine nyini kama nyini fefe ti se Maa Akos yami ko bibia ho dasane ebe sansia ehia medas papa ma bebre na mi se wasem ba ko Agnes bra sesei wo kurei opon wate sese wo binyi se na ade ma no okogini sika wa you ready makumpacha we de medna fidi kese so asra nsa mesrobone na me ye o mi mobo no mfa ncheme wo hu mobo no mfa nche o makumpacha da bi we ye ani da ho bone e na wo ye no enti wo pon so te wo gini sika magoso ojide na me ne boy ni na betua because boy ni nso nimbi oya wait next time no se wo ni be manyem na se wunyi nwu a enji kogini sika se bi koyegu uchi ni sika se wu koyegu na de nyinsa ne bo beka cho se wa koyegu nti nya ne dia nti wo se nkete se minyi nwu eno ano no maame wo se ka be no abo me pacho bra wani mu kaka ne Akoma FM is fane bra bu wani mu kaka na fe yenko maame eye tell me o de kasara mentie me pacho emla
Steven bae no obaka kire me say akra no wono ne nyim ye na ensensem binti na ma wotu kwan enti so aba oba be chene ba no mka chene se oba na so oba je oba ne dia ene me ba no so bae no awo ni mu no maboka pa ewom because oba yo boko hospital afin so wo wie no so no sama ne duane di doctor mkoyi no enti ho ka no nyina no 100 enti fabra 100 is 1 million 100 million 10,000 no ka chim say wasra mi anda wotu kwan na kwanto na koya no so no na ne ho kwakire ne ho kakra enti na me nhwena nim na obenya kakra na odi abreme e kire no oda ka beso so na me say okay enti me twan ya ama me fra no osma odi nyabotre ti wo hono ma e no fra me ka kire me say ska no mentene so na me so do obenya ma me bia me de meje efi say se me ka se me Jesus ska ni na se me na no me ton e de na ma ho ni nipa so de mfumso ewe nipa ho enti do obenya ma me bia no meje na me so me de atua me hospital ka me do so wate bebe inse no yanye mawo me pa chan na do no nkasa na be ma no wunjiri so otu kwan me pa chum da se me kuma so no me pa chan ni me na yes apply good wonu na ye plan se mon ka che wo ma me so otu kwan me bo a chan yes obo mbebo ne ka enti se na wo pe wo ma me sika na ma no ana wo mpe ma no ma ko mba cho se na me de nkam singa me charge ne nanka se de be ya akwa no be hu ni papa obenya father love eno ntina me yes yo ena wo twa ntro nti wo ni be ma no akwa adwene kro na mo ma bo mo ma me ahyemu mebo a ma ko wo hu na da so do no wo hu ma ko da bi ko ka chem so no oba na te minim okay mate enti ma me ya te se wo ni naka yo ka so betua bia ma de ya de be bo no so enti se wo je 100 million me ba chon de se mum de sir odi nkan ka kire me say nti be o je 100 million 100 me son de me metene so because me na say ye bi oje kwa hwa na makra no odi na ko skunya nti won do benya won akome ma odi be ma me bia no okay odi ma me a meji me da say nti atiefo de esere no ye fa second story no ento aso emao ayiko seasoning powder Elan Spice and Trading Ventures mo amoje order choba for restaurant for no ayiko beef seasoning powder mo fancy mo nam jollof amono akaba mo fa ayiko jollof seasoning powder gum na we still no so de ayiko still seasoning powder gum na ye de edwani supermarket mo nya na 0244 160750 0244 160750 and Nikita Pizarro was well done Maa Akos and crew nyame enshow waba within Pacho friend Yadoma ufri hin abaye Abuja okay Yadoma yetie o Madam we dem pa ochew ewie me ba ya me ne be ma bi neti e wa Abuja ono wo so aduru na me so mo Abuja me ne na tena be 5 years na me ne na wo na yebedi bronyen e na me yensa o ma miska mfanya adwuma e na o ka chem so o ma miska na ahye intino so de ma me na se hye a ompene me na me so o mfa ma me na ka se nyem so o ma miska sa me mfanya adwuma o ma miska o ma chop money so ba ho na me ye aduane me do me ankasa misika ni bia into o de ma be 2 weeks e na yale start say ha me ti yale ha me a twabronya no asa abre kura me ti me hu nto me enti me ka chen say me ko hospital on so ton watch wo school so akesi e na o ka chen say nkola na ba fie ti minyu su misika nyame adom na say nkola na bi school a wo be ma me e na me ko hospital me be yale no kwa na e ko so e de yare na makoma e start na mani su birimi enti a kire na e ko so na me nua ba ko be fam ko kononom ezi hospital no mo hwehwe me mogam na doctor an say me nya yare wo makoma ene me kidney ho wakoma ne wo kidney ene me kidney ho enti no ye serious penti me wo kire me baabi wo kononom say me nko no mo check na me fa report na no hu yalokro hu aduro de be man ti ye ko na esi ho na mo say 3.3 ti me ba ye 3 days no ma ho na ma me nua no ko ka kire no to oso okwe no ka chen say u sister yare a menya me busuani no mo na mo busuani nti se mo anhwe no se wu a me de awo na me na wo me ba bete me ba nti se mo anhwe na se wu a me de me fa ho efi na ko ensia biem e no ma na 50 cedis so on family me ti e di 3 days na me san soma no ene do se abontin ohun a kokoko be de me so sister yare a emfa me ho nya busuani no nti se mo anhwe na se wu a me de me ba bete me ba awale na be wale no nti mo a mo nhwe no efi na ko ensia biem nka ncho se ensia biem enti ho na menua ne se
bla bi frɛ no nurse ma me bra kɔ na saa branche we se die wo posista ne na gya ne suban ya no no ontimi nwale wo baako no de yansa kwan no ate ne ba na ma no so ma na fa no ho adi so wan kɔ obɛyɛ wato ho twaso ne kɔ eti wo kɔ no si maame bi so frɛ no se mesrɛw ewura akɔ ɛna ɔban no bɛka kyerɛ me eti di be week ɛna ɔba ho ɛna msena blasale wo de ntina bena ba ho ana wo keka nsɛm sɛ wo se asisi a wo yale amede frɛ unuam no so wo yale no mum no sika fa ho hwɛ ho yale na me de me ka se menya sika ma wo ana me bo anya musuani no na msesa to sɔle ya wo kɔ na msena wa ma misika no ma me 20 cedis na msena 20 cedis enya na apɛ adwuma ma me ntimi afifim sika sɛ mu ewura ha madwene ɛna opie no kɔe nti di be se week ɛna wo san ba ho no to oba ho ɛna ɔse akonta me no won komo na unua ba ɛse ai wo yale me hwɛ na afi wo se ma asɛm ye ma asɛm to kan ya na me se ai ma asɛm wo ni so nti na me yale a wo mpɛ sɛ wo bɛti wani ahwɛ me ɔse ai ma asɛm wo mani so ɛha no no akasa sɛ wo bɛkɔ akɔkyerɛ me bla ba bi kro ba no me so mu ba bi adi nti wa na ɔse ai ɛkra me nwale me ntimi nwale yale fo ya bo be ma ni ti na bob kro ti so ma ye frɛ no kodwa sale ni guy name po bia be hu ankore wo so aduru ankore wo so aduru oton watch nti ehwa wo se ame nwalo me ka se me walo anambo me ka me maame uda ye yale fo mi ntimi nwale yale fo nyame anim ni me re ho da no na me se ko nti edi be se week na konfo egboro wo baby nti o baby no ka che me bra se wo koya wo mla na me bra so akonta se nkomo bi ho ha ye nko de wo so da bi bra nti o ko na wo ko oba nso na time ko nti me bra ye free akọ na abo na ju 8 ti o be na mada ti ade che no se ya eno me koye no me ko na akonta se frɛ me no se yale na yale se amfo amfa baby na se wu a won de mfa no henu busuani no eto so si a wo ye yale fo nti wontimi nwale nam se saa na okan no se nam se bla mate eye ba ko fo ama no bo asem ba ko mfa nya asem eto so miensa na che se ye no kore nti di be na nan e na me ame kɔ ho ampa me kɔ wo se maka che wo bla se mintimi no wontina wasan ka bi wasan ka bi se waka kyerɛ wo bra se waka kyerɛ me bra se wontimi no wontina bi na wo yɛ dean me yale fo na wo yɛ dean me yale fo ada wo yare me se me ma me sɔre gya na me hwɛ sa wo yare ampa bi ko wo gyina we mi hu ne sa wo yare me pa kye wo nan wo ho won sa wo ho wani yɛ adwuma waso yɛ adwuma wo hwene yɛ adwuma wo bibia yɛ adwuma enti wo yɛ yarefo me bisa wo me ni peduam de me tin kan sa me yale ba ne nam ho a wo bi hu sa wo yare ma me twɛ me na me ba sisi a why enti wo de twɛ me ba na ye behwɛ be ma no bom beba no wa ba kyerɛ ba bi a wo ba yi yare ne hye na so wo kofa no no se no sa yade we wo ne so a wamra no me kan kyerɛ ye se bia me kofa no no ye yarefo dada na me bɔ ka me ntumi ena magya ye na ɔma yen ehu no na Bible center chefo ba no pedi nkase mu ayaresem nyina expert no no enu nti wo stroke a wo bɛkɔ achefo ba ho osa kwa achefo ba spinal cord no ena ɛho atokyima bomode afisio ye bɛhwɛ gonorrhea ne dam ɛfom yade bomode bɛma wa ye mre wonya Bible center ba enkrofo ɛbɔ ne mra ne enkrofo so bɔ na ba so esa se wo ye adwumaden kuma se atonso agogo ba agogo hospital no tema committee 16 na she be Obemba West Club for 0272 500 012 500 012 na obejo so NS ointment ye kan fodi am obabia stretch marks and pimples razor pumps anampo wonentemu apropro chicken pox wana anampo kra se eni wo pampamu na apa ana sansan na egugu hu wo redie no tumi sasesa tuntum dame bia be sisi ho kokko tutum de wunya ye NS ointment na awake natural capsules so mesewa da mani memedro emade NS ointment isra mema de bisra emenom awake natural capsules na emema so enom awake natural capsules na eyem wadwuma no ato wutumi ni die wuko fichi a wote ya waten kateko wo ba wu fichi sensam awake natural capsules enromienu kamafo enkai wakan shi Draclin kiswa keba prevented tinata na ba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice ubenya bikofo duafo nko Gapson pharmacy delight dried right and be no pharmacy nkoko Uskobi hillside and be big pharmacy kaso afo nko tribe of Judah kumasi daniel ba misia ba kwalna ka ba habe and na kriske freye renes was 024507 9915 0245 079915 and now 0276
537701 0276 537701 na ma sanka be dia wunya no Ghana card na just a quick credit investment for na kasa no wase brana beji loan na fa kwacheche wadwuma mu brana beji loan na fa kokko bie adwuma quick credit wo kwa na do Ghana card adu achi ye behwe ba bia wo na fe ya ma abosia for 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 0596 920833 TCL Electronics Open world class television air conditioners washing machines fridges any freezers papa ubenyan wo TCL Electronics Freyan ewa 0546 258047 0546 258047 edum ena behu ya be mekom na akwasu esikapa pokuya mamemu ahe yeah na mommy na akwa mamwa evangelist memu ahe yeah na okay na pokuya okay mommy ya chia ya tiefo nyina first story no mommy minim ababa wa ni case owo because one be ma anyim ono na ka che ose koyigu ama oska se koyigu wan koyi ni se na ngu wa frew wa friend ne se nyi se wa enyengu wo de aba wa hu ada na osade koma be ma foforo ada na ne be ma foforo e kwotena se na won hweme e na den me de girl no bibia e boko there because the asem na kan me entiase nim me so me hu ne se ba na bia enye be ma ne dia because ada na person oje akwa fine according to time e was se be ma ne tene there but ensem no holes potholes wo ma e was se yesili ni nya na ne ma me na asem kra de me vese meka o oje say oje say afedo was until they say do de be ma ne bia ada na ma time bi yesa enti sanko okone ma be ma ne ma me ho de ehonye ba oba wo mom honom de ndeye ada de be nko na ye je oba no so he na nya be ma ne de on kan kire no na ade onje ne ba no fa ne nko na dan no ntu me han dan ma na kofa be ma betenam na be ma no meda enwo na kwase abo be no no sebi de bia nam ka sanka me ma na omdo ma fa ye se pato be se unua ba ejimi a onkontafo ye bebre na se wo to sebi mi hu na ka me ma na wo ba be se bebu be ma idi a oba no onkomra biem ensem no potholes wo omara ni esilisili be ma no so mesere no o de oma na koma oma oba ne time kakra in fact o de correct control kra ye 2 a ye 2 sa akwa 3 months there yesere no na daroma e wom se de wa ye de sebi enkwasa asem there but Antonio. Okay. Me da se papa pastor class na fe yanko. Okay. Enti ya Pastor Julius yanko. Kroma forma me for number for omunya sansem hunu ni di. Omunya sansem hunu na ya ngo be ma bi amfana anche oba bia. E na dan abranten ba no ka no. Osi ya nguni be ma munsu eda no. Osi ya nguni be ma munsu amfa ma bia. Ade obi dano sabi o we was odwamamo akopel dan ya so wore no to plate was odwamamo akopel dan obi na ha dan ma na go fa umpra ba na betenem mama hwe me ketire ma de bia se umpa ba ma ono onyam ose koyigu what do you see as ma nyangu we yare bibi jeje o mo skande wate skalo su yese fa ko ya de ade na se fa no anye na o se medi aw ba ko hu abra steven o ye good boy say okete se bra me oba na o se na fune bom na sampanso wanyi kay be me bi anke no won wie oba ba justify ho say be me bi na ehwe ne ba no but steven kase so fa ne ba ko ma be na ma steven was small stuff ne ba ko ma be bi no ho ma mo na o office o person obi hwe na obi hwe no be me peace me just se na ni mu ka chan say ora me hwe me tueske on tu ka premo bia on so obi so bia ma ne ba no on so ma mo mama ene ye unto fidan ene ye unto fidan ko pendan say ye be man kan ke ye be yire no ene ye unto unto fidan on ko pendan non ko bon ba adu mo kwase mu sa na wo ma mi so obi no anyam abirwa wa do so da obi go butu so ni wada oba giska ene na omu ye nipa bonefo papa so omu peska o penita na be mama o be ye meja ko nye bibia o akwani nya kodi ho a
se para de bia obeto para ye to no 1 Ghana na ade no de bia obeto wo de obeto 56 de cha say omo probu mama akwa ni oni ba bia ko omo fi ni dan ni mu ne ya na so nyo no Stephen bra me be kem ya ma bra ye be kem ya ma de bia anya ene ye di bim na ma Stephen no di bim na Stephen no di bim Stephen di na oni bi afo di odu na woni oba anya mu awie na so nkoyi ngwanti nka wo mfa ka akwa hwe ne se oba no oyi gu ye na wo wu ye na wo na woni wonyum ya na ma awari fo kuro nim se awari fo nya na che se wuja awari fo fa ma kuro no muda mpaso se be oba nya de nsa fa ho se no ka che se menyam me ya ma dana ya kaba ayakaba sei ma be fu la yimusa awari fu la ya kaba no nya ayakaba na wudu na ko se ko he na de bia de ya di mo se mo nyam se yan fan to wo when you na wo ba no me ya hwehwe me sirawo we ye betumi ya na do fona te betumi ya nyam na do fona te betumi ya nyam ya di bo so se me nyam ya di bo so ade che mo fa na wonye de ma yi na ama ti so papa se ala ti so wa papa se ma fa ma sa mo so na wudi ye ya ama eti ngwe na sese o ka kire no so ye ntuwa na eti ye nka nsem nko na mutu ye nyina na eti na mo ngwe na enya na pressure oba no na enya na pressure oba no na enya ma ada na pressure mo fo mo wa dire oba ba mo ti santu ho usura wuni ya mo moderate usura wuni that's it Mako mama fa kakra bi to so kakra bi amede ka ne sa enti wo pon yesi wo ba anyam na de wura mu ahye ne enti wo pon wa huru ana se mama bua omo huru hwe mo ni tin sa hokwa mo bua aka mo anu ni hurodom na o ye kwakotu opo wa huru se wo ne oba ne kohia yesi emu ahye yesi mu de ba da ba omo bua ene so mu nyememe ni efrefra omo tenka ne sori anu anu se kwaku don so ne peta ne tie na akofom na abasoro na akofom na abasoro na ani se hurodom anu no ane ne ma ko ane anu aboa wo mo no omo menye die ne no na wo mu huru hwe opo wo huru hwe na ni anya dindie na nke obi akade kanye die ne nka wo boa kopon ye de be hye wuti medi ya mo dadodo aya mo hwa de kakra aya mo hwa de kakra eti wo hunu wo ba no ho kakra bi no wo twai duru sai wo pon eti wo kra ye ni kapra ye de ma wo wo so wo de wutiri ye wa hwa akra na ama na anyini ebi hwa o mo nya 30 years ka o mo bo enye kaketoa eti wo de die ne na aboa wo enu anu se horodo mo ko wo ba bie na Steven die Steven obetue kakra mama ame no kwase ebu no de ebu mama no obetue oba ni nyum ya na o ma ni skase onkonyi mu no se wo ko wuya aka wa hwe ne chiri kwan biem aka Steven na hwehwe oba ne chiri kwan biem aba pem samre Steven nti de wuya na yoda enti wo ya ade se wasa ma ne dan na wo de ba ma foforo abedam aho ne ya ba wa baso aho ne awon ya bo baso kama wu awon ya bo na baso eti awon ya o se Steven ye Steven na ka mako ye Steven na ka na atum ni se wo bo no kwasia de wo ka na atum ni se wo bu no kwasia eti anya he ma ha da ya ma obi mra me fa wom eti Mr. Steven fa ne babra no ma onwone ma me ho kakra wu benye bia fa ma no na wo ba time na wo te ho no on hwe ne ba na momo hwe wo ko hwe no mako ababa wo
na ase wo hana beti wo na ni anna ho wo katwa na me ho ba beti mi akodi waka wo katwa na bra wo ka ya osam kafe for talala how the say wo fidie no kafe capsules de me se wada lospan camp be ko be ma waye mra wo pem wo be ma mu waye mra de chia de sa wo be ma ni ehi wo su fita bi wo be ma no ano wo ya kafe capsules wo ba enka wo ho akoso kuma no emu enwe dade bia nsuo sei esa be ma no na ne nye chomchom za no enye woni atenka ukofi chensempi wo ba wo ya kafe capsules kafe talala daniel ba kolina ke ba pidance ma de bobo se o usko bi e won kokko me pa cho bomo de na fe Harriet e was 0243 105904 0243 105904 and now 0207 183 8190 wo fe Harriet se anu a wo be ma wo bi yes sister Esther Owusu Asabia US Massachusetts e ho na wo US ho no e ho e na wo pa Esther Asabia wo so wo discane bi ma wo brother ne wo de Sunday ye e na me name Mary Ade wo so de ma wo brother Charles Kese wono so e de ba ye bra na oba no pay wo ba e na masi e wo Virginia wono so e de bi ba ye e na Constance Wahin Germany wono so e wie ya na me enhyamu ye papa evangelist ya mami ya da radiase me ofa se ba ko di na woda okay eno your friend Eunice or say tutu erade de afi ba ko aka ni mfie okay erade enhira Eunice na na woda pa enhira ne adomonya ne chefa nyiri me yo ba papa na ontrase enche mako mami fa kwanya isu na awia imintu ya mame no mofo okay na me busa an se na na yire se santia mamere mu no mentiase se be mame entanye correct da bia ma no mo mame no ye correct se oti sei wo ye correct me ira wo kura no je se wo mame ne bedware no me mame ba enye se suban no asante amamre mu ye mame no me hye obutirim no ye di nyame di sramo munyi firim se de mo penti wo mo sa de na wo mo di ahye ye wo mani mu ama che sa akwala no kura no bronya so kura no wo ko ne papa mame wa ya se David Abeza so wokọ no omoduani amani wokọ no enum honsuo wokọ no wo trase aye kakra no asori aba chese mi huna de kro enso pasa mi nim se wo mu kai time aye trase se ye gi eho ade no hwe esirie ne odo ene nkabo ma na ewo sabre no no so mo pa de age enye chabu wi asa efie ne nso mu nya wokọ wakọ wokọ wakọ pede ya ma me no ye nyame di sramo awade ye no se mpratwe no ye ma no kwa ya mususu mbabo so ya se nko na mo ye ada ya mami ye mi hunu ni chi ehunu ne nai Akoma FM akwara nyi se wo se ba ma bi na ahwe no wo so ti ase wa boka 100 million na bi so mo boka 200 million na upon 100 no so 500 200 million wo ko wo no Germany ana so mo ko wo akwara no wo ehefa hospital bai ana o mi di akwara no ko ya ga ni nyi se o ko ye antenatal 5 no ko no number fa dota fosu ba kokura no o ba boka sa obia wo no ko boka 200 million na wana da wo se watesu wo so wo dia na wo wo be check ejira wo se edi am obi ka so ne wona ba bi ma me se wagene emo woni shiye wo o baba no wa deceive wa yo kwasempe wa ma wo anye penimpa sa obi anyem no na wo dia ko hye obi wo so aka hye eche jiska ko yigu wo si medisika no nyi se na pie wa fro se bra na me hwesa ya mpa wo di ade na kwa ko kire no edi be bi o na aka na wo chese asem no medwe ho a won ti ase kwasembo ya bam ma na me pampo fo Bama Steven mo wa ya de se echire kwa no wo san ji akwala no se because bama bia ka won dis anyway kanu ano because se ko yigu ene wo ko yigu wasa kwa ne bema foforo akọ mama se mehunu enti se wa yigu mi sika nde wo so wa yigu enti bama foforo ene na otia mehunu mate na wo ba na massage o feso a wo ka wa no ntum wo sa be yedede enti ye be se nua ba no onwere hu mienu onye kom na sa brante nde dan be ma no no atene no ahwe ne ba
anya saa ɛdan de wɔntina mu nnɛ ɛntina mu tire waba afi baako afi na twam wo saa bɛpɛ bio na obi ba ne yɔnko bɛrima ɛno mɛda wɔ ɔno ne dɛm a mama dabi asɛm wo de enye na na kura ka sɛ akwala ne nti akwala de ɔso ɔhwɛ na adeɛ nti wo so wo ji wo adeɛ ɔwɔ ne maame hɔ ɛna ne nua ba ase fa ne bɛtena maame hɔ na me nhwɛ no sɛ akoba sa wo ji wo adeɛ ɔsi wo de wo adeɛ bɛbrɛw tu free ni dan ni simple na fa akwala ne kɔ dan de ɔhwɛ na adeɛ dan de ebetu sɛ he fa na adeɛ bɛkɔ ɔka bibi so so na yɛ me dɛm papa yɛ wo dɛm na me ne ma nana yereka wo se ka kyerɛ ne sɛ akwala no ntina ne maame hɔ a ɔnkɔ tena ne maame hɔ simple maame ne ba akwala na gye ne na kɔ simple enti sɛ akwala no firi kumasi abɔntene so ha ɛkɔ maame hɔ baabi a wɔwɔ a yɛbɛsa gyina ma papa wɔsisi mene kɔ aka me nti studio ka me fa because sɛ abɛ no mpɛ sɛ ɔmutwa no ɔmbɛtwa na bɛ paracetamol 5 series yɛbɛtɔ ne 17 series ade syrup baako na ɛno bi a 50 akwala no bɔ bi a frost steven ne yɛfra pro yɛkɔ ade yɛbɛsra abatan yɛbɛsra mu mpratwe deɛ musi mu nyae saa na bɛba yɛtumfoa musi mu nyae ɛna musu jimi na system ni o wiki sɛ obi anye mo pa na de ko hye obi ɛmɛmɛ yɛ yɛ ni na o de ma tini ebi ni ɛmɛmɛ tini yɛ so fudu ni mo ma mo ni na o wuru we gaga na yɛ mo tini ebi ni mani wuru we mani twetwe aho wuru we amina na gaga na yɛ mo ba na ɛnɛ bo ba kɔlɔ pa na adeɛfo bi aso kun kwasi nje se we couple ba we Steve won tua couple ba won tua she ga no na edi nkwase asem e na wo mo aye adwuma yehu wo de waje ne ba die ne kwa befu se 7 dia nti wo couple ba na adwuma yehu no aye agu se so obi fofo na sa be fa ne na wo aso ba kwase a I don't know. Me that say. Beaver Dental Clinic. Beaver say someone yaw, someone yadie, someone how be a don. Fabedai one utu o share o yendai. Beaver Dental Clinic. Yen ye frewo. Kumasi wa unju share so ne ba na share mo. Beaver Dental Clinic enkran. Ye wa airport residential area. Ye ben airport view hotel. But what the fre Kumasi line 0593 834217 0593 834217 and now 0540 124200 0540 Dental Beaver Dental Clinic eso how bomodia na bra na mom ope building materials power blocks and ho ne ma inches yes sizes bia me say wada bomodia na bra Osborne Limited stones quarry duct cement blocks papa ye ho den wo baka ase ya ne mosque na hwe ni mo kumase ne porta mo ye de gukem kojawo e na wo pescan hand cast so to Osborne Garage and Motors ye wada kwadwom ye ne Despite House and edition anymore and ye wa electronic shop e wa adrum ensias electrical appliances bi a we here and also benya bi ato ho and into blocks wo e dey say won niemo second hand car electrical appliances so bomodi na friend Osborne Limited e was 0240 403247 0240 403247 anti sala yes sala na Sarah anti sala one ni kunu omo da so mai omo so se omo asende omo de anti sala nyame enhama pa na Dr. Fokwe back clinic na fra wei Dr. Fokwe sie ye bomode na bra hama Bible se ni hama ye ni duaba no ye fa hama ne sa yade enu wadwuma na Dr. Fokwe back clinic doctor na pom de adwuma fo ye enu ti syphilis gonorrhea chlamydia oba wo depoa I want to for more hypertension, diabetes, a stroke, and a wobra physio. Miss Oyadi Bena Dr. Foucault, 1 to 2 years with Dr. Foucault back then. Petchy number 1, and ye walk. But what dear friend Dr. Foucault 0242 155 935 0242 155 935 Obatalia Obatalia Oba spaghetti Obatalia Ankolahu nkokora ho obia ho enti mesra mo nkọ na mo nkototo bi eye Obatalia ukọ dwani supermarket bu anya na enu ti brane ya nchele with Obatalia sa pepepe na his feet say ha ho he wo dan no awasie no apeso oboso no wo de wo ba na be wo ye his feet fo a ye bebo dan so de ma kroje wo dan no esi wo no obi hwa no amene ntasuo wo tumi say edan ye akodo efe esobore nya asem keto a enu ti bra his feet fo ho wo dan no so ebia
nyanse na no bubo ntokuro ensuo to amutumi de ade so ade kura ba nyina beso bi we ya his feet for so mbaba betuatua tokuro ne de ama wo his feet ye wo duam kumase mom oh ebi kura de ayio kwantre no de asoso nsuo ne bi fra 0249791065 0249791065 his feet for ba bowo dinosaur na fe ye tuatua tokuro nyina de ama kama eye top choco ye wo top choco chocolate spread no mesa wada wo pa no akwaje ne hyehyehye bomode na fa bi fam na wudi aboso beta frɛ wo sa ahwa beta frɛ wa batwa ka ho na wo bia so a top choco 3 in 1 no drink no eno so no enie koko mreche na afei no sugar no ebi wom dada de wuhia ne nsuohie me pa so benya bi wo supermarket ne provision store bia mo frɛ ye no 0243 033033 0243 033 eye top choco eye chocolate and ye de emma wo ne mom no Alaska Star Enterprise original wallpapers ahi fie ne yakache enu ti bra na beje original wallpapers wallpaper na wo to ache se afebode tie na tie enim pada enu ti wunya dru mu a emu obi ana down wo koto wallpaper de ya Alaska Star Enterprise original wallpaper na wo hia ye wadu Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza friend 0554114878 0554114878 ni anyo so emi Royal Joe Park National Clinic me so ba wode pua na tra so ache kwankro ya de wode pua san de ma ya de pa san kosu ekumam ko Royal Joe Park National Clinic ni en show enum ka diabetes fever and afenteshiwa wonwumu awade ene waton 17 time bra Royal Joe Park ya wanwanga je na josuomo ya be se cheduma su raban freyen e was 0541407586 0541407586 for ye try ye ho aba na emotion so say Josie fashion ewia wo no e na hyematade Josie wo bom so wani meet me the sports and the hwe mo friend no pempa mo ntade nyina ma e was 0243 433 465 0243 433 465 ye try ye ho aba sisia ene yentra. Feel every taste, never spread. Top chocolate. Upon and I cast sa, and I'm cast a man patcher, and I send a wabadia bla, a cabia will be a ubetia, no cast a man patcher you matter. And say, Mamma and Papa will you cool. Na mama ne papa ka se so abeka sa ade a ele me mfa ne mra na me fa ne meche no mu hu se do sitie ma ya mpa wo tu ka me ni mienu e me ye ko ho e me ye de asem ni nyina abo no e na o se enya den se be ma ne ba se ka wa bobia no ontu a obetu eska na krando obehwe no enti wo share time which is 1st January so oba beto akra ni din ana me se ne sa do me enko ye krom ne enko tu ni di o ti sebe e ho ye kra senti ye ntu ni kulom enti me so me ka che maame mata kra ka se so betu di ne dia e no first kakra mra ne nya aduane nkofo beba ni nyina wo ye se woni ska enti de ye ne kakra bi Akoma efe ti maame mata ka kire me se si ye tu di ni wo pankro no ho a be ma na busuafo ne wo famunu ni maame mu nyina ho ombe wusanyi sana afire me ho akra ne papa ama maboye kamanim go ase aba ama be ma na ade ko share no ohwe wo no ye opon no na busuafo be hu pankro no na busuafo be hu se me sa akra ne nyinse ne nya ono a me de akwa koma nipa foforo nti saade a yenko tu di ni wo ye fie ba ko wase overseas yenko tu di ni wo ho enti ma ho no ye te ase ne ye ko tu di ni wo ho edini kama yakotoi ode ntoma mienu na to so no ode 300 cedis mamba cho edini ba koso no na ma me mata ka said they say me wo ye onto ntoma ma me don to hwe ma me da tito so beto ne bani din a onto yes bi no on first canto so nyama me nyamiti no onto mpaboa me ka kire na wose miniska me ka kire na wose sei ente ho na ne mabo miti dread ana me de no agu so ana o ma me koto start am dry lesbian to kontokro mi 1 yard na yes 10 cedi ana o to 2 years 20 cedis ana ode maami se sia oni ska ode mama pam nti se mi wo ska mempam maaya no kra me so mepam atade no ena ja ode ne drinks ni nsuo ba ye no ode ba beto akra ni din to beto ni din no wase mi maame mata anrese membe di machinti ni bufi aduane ne drinks ode ba ye nyuma maame mata ben pacho mi maame na me no wapankro na metene nche no wase enti beme na gira so mame Steven Opoku jina so na tie di oba na ka ne bi no wi a wayi wa no
yankwe enti mpacho asemi maame mata ehye tuntum mampacho emu ho na maame mata no na ne papa ewu dendenden ewoli mu ho a na ogina machinti no black him Steven say bemi maame mata na ansha omo ansha tade fufu ani machi afen so ne na busu afa ba begina wache edini bufu ye tudi ni wiye no mi mpokra amfa manchia me say menchia ne maame ne menchia ne papa ne enti ye ko hall ho no na busu afo busa me maame say aye bema ne no me maame na wone ne bana wo ana ana maame ka se da bi na ne bana wo ho ya kwatena se wanfa manchira obia enti ni wanfa wodi na chi ba ya ogina se ye sofo se nya sofo kwa na behira kwa ye ko afia no mo hu se aye ono ane wafa no de ne bae na ne wafa no bisa amsa kwa ne papa akwa ne maame nsole ana me sole ntabusafo ni nyina ebechi o mani hweme ena ja ye kan asem ni wie ne ye tu di ni wie no koye drinks o nsu aduane o so wochema o mo kakra o mbedi machi ntam hofo no wan fi obia ena o tu ni kapu ha ena o koye enti akwa ne ntade kakra na ototo na de 3 million toso na de ntoma mienu toso ena ma otu di ni wieye wa nyina ho kra na me maame na se wa nyina ho anka wa ne obi ye nya tu wie no ne na busuafo ne ne nafofo no mo baaye e wa adum ho no mo fa aka ena mo koye enti o mo koye no eho ane ma fe no asend yes ka 50 cedis eho ane wa fe no asend yes ka 50 cedis man pa twa se na obehu se me boy na me ne di nkan wo ye no ohu sakwa ne nyama akwa ne nya busumi nsia o hwe ma me wo kopim se me nya busumi nsia enti o ja ye hye ti busumi se mo na di ma me pa o pon no ja me hye so ohu se me se me nkoye di ne dia ele o hye me biem enti busumi se o na di ma me pa me ma me mata ne se de ma we de manum a wote me nka on fa nche me e wo mu se sika dia aduane do be no ase ye ni na mbom se obeka sa kria jokota tade maba jokota pampers maba jokota duane maba mampa chone de no mfime onfa mame tu ono nyemo aha ba jo wono na ete de no pa cho de ma na se radio ono na ete mamba cho de na de ete ye ntwa na ka enti ma wa mfime ntem wona mu ode se be ya me ba no bedidio obehyewe enti ho na me di hye me ba we papa na me de to yanim se ma wo ba me nukunu ana osisa wo do behye akora no to ne na ehye me nkakran o hye me enti ho na o ka kire me say me pese wo hu say akwa no hu say na busuafo no ansa na me maame mo bete a me maame mo hu say wo na wo yakwa ne papa ansa no wa hyase ahya akora no na me Steven wa me hu ya wa nhya akora no na me akwa na du say na wo ne makasa wa pa machaw aya ka ni suma say obeti say obehya akora no elu sisi kasa ne nzo so aje say me maame mo hu e ma obi hu sakora ne papa no ansa na wa hwe ne dia mate ti man pa cha me bakito e ma wuni ono ne papa ena na abua me sakra ne semeto atade ahye no semeto mpabo ahye ne semeto aduane amenadi enkola aduane konkom nua na abo na tama no enye aduane ketwa enti mamba che mu ho na wo Steven yakoto di ni nyina awie ye no ena ode okoye enti na otwe bia Sunday bia pankro no ho na oba behwe me ni ye hwe me sport o ti Sunday bia oba o toton ntade o toton drinks no ato ekola aduane kakra na wo de aka ho Sunday bia oba 50 cedis caliper no ato na wo de aka biscuit no ato na de aka enti mu woni de na me so madwuma na me ye no na me nya kakra wo mti me so me nya mpabo bia na mata makra no me nya tade a na mata makra no wo de betu ni de atade a wo de gu bag ni mu no eno ano no wan tatade ama ni biem mpabo agum eno ano no se me kwa sele se me ye de wan fi me wo betu di no so ntoma mienu se ma me mecha tade se me hye mpabo wan fi me enti wona na enti na me ya me survive se de be ya beti ma hye me ho ene me ba ti mampa cha ye koye no me didi ma wo ma no wa ba na akọ na me ka se Steven se wa ba gine me busuafo hu so o mi se me ni mabusuafo ba me nim ni nti aha se me bo ye bo we kipi adwuma ni nti eti se nke duru mu abeti ma be fa jura akoso ame na nka no pa de naba anasa oso ma me motebleman enti nka okokoda ho anya sa ha se ntontom wa ha dia ba me anso se we kipi we ni pa wa ha se pa omuti me ba ne da omuti mi tete ba bi oda se sa me mpesa na o se wu ma me wu no ma me awu o ma me wu papa wu tu no obia na ma me mu nua mo no o mo no tena no mo no antena wie wa yeah Dr. Steven Esi Edubutu wo Kumasi Abre Pentecost School Junction eya bomodi afre doctor e was 0208478686 0208478686 atifo ye twa ye ho aba ye kodane ye ba sisi ana afi yakwa homa ne so ye din chaka se free Daniel ba in trading center e de bremu kasafidi so said ye munim no Daniel ba center ye nupa ye de abedwa so no anene ye nyapre na ya chepre na ye betransmi ya chechire mu se de be ya wonso benye bia no se de be ya wonso no apomodin mapa
ebeba ofie Daniel Ba Center ye number ni 0244 364651 0244 364651 Daniel Ba Center ye number ye yuso edi ye dwumadi no minua ene dua yi mentwen enyare ansan wakopɛ apomden nso mfaso ene Daniel Ba Center show say ene se wo yare na se malaria na how dia na dro dia bedwa so danima heba mixture kone kope bi eto enom danima heba mixture se wonu ato untimi nidie waposo wo ye umre me pacho unanti kakra bia no apre onas na etata u kidney how me pacho ene me say mentwen enyare ansan wakope danima heba mixture bi na wanom se wo so akọ doctor ami aka che se o +1 +2 malaria how kope danima heba mixture me so yen yadru no ye yagia tumti ye boy samna ye pray say Bible research ni no adru no enti we Bible research de ye so nyame na ye nyame dinti ye de danima heba mixture ye de abro kone kope binom sanso ye de daniton heba mixture ye de abro daniton so woti ton dia na chese ye bibidru mojedru na ene yes catch say se moja no se bi awe na wako doctor was why anemic kope daniton heba mixture ni bi na onso enom bacho wonu mato wontumi nidi aduane esiwo pa na so wontumi ntibenwe me pacho ebi kura na wonyare ebia doctor nso waka che say won ba bibiara enyo ya na nso wontumi enti aduane benwe me pacho ni nyina eyebre kope daniton heba mixture waposo eye oya arthritis and nase numbness how kope daniton heba mixture omoja no eswate kope daniton heba mixture oyoba wo fitri no enkoye maokra bosome no ye de wa calendar kope daniton heba mixture Daniel Ba Center ye number ni 0244 364651 0244 364651 onte empemu atenkan ontini ye oye oba titiru atenkan ontini ye kan low libido me pacho kope daniton heba mixture ni bi enom me pacho emema montie me we dani prostate o se prostate no how ye ka prostate a ye nipadua no akwa ne bia ye ka prostate glands na chese sebi wunyanya prostate enlargement na chese prostate enlargement na bad ya na substance so na benya o twinso na se emma o twinso o chim asan wa twinso me pacho na chese o prostate na enlarge ye ka prostate enlargement na se ka prostate we epo twinso twa no pe na wunyine no na anase hormones no emu eba changes be mu no na chese eno so kese eno na Daniel Ba Center ya chawo na ka chese be ma bia no wo prostate mentra ma prostate na kese abra wo nyine no kope prostate prostate o ni bi na wonso eno no me pa cho no ma no mienu anopa na no mienu anwumre sanso ne wo Dani natural capsules we be medru we be ma edru be ma kwa na enom se bema osisi yoya obema osisi yoya kone kope Dani natural capsules ni bi na enom me pacho na wo nom a am kabe ya me se ofa kubensu enom ame wonye kubensu afa Dani ton aye Dani ton eba me sha no fanum no mienu anopa no mienu anwumre bema ukọ sinen ma sisi na wansa no anase bema untimi nkra anase awukotwoto me pacho kope Dani natural capsules ni bi na onso eboboku ni pedue no na mesrɛ se mentwen ema obema no sebi enkofomansa anase mentwen ma osisi enyo ya oyi nipa na otiatia spasa asisu a oyi titi wo ye bema wadwumaden no ene kyese wo ye bema wakọ aba wadwumaden no sebi honam yo ya anase wo waposo etutu ebe de wotima ye adwuma ni we ebe mo ye adwuma sede na wo nkwara abrem pepepe no wotu mpanifesu we me recommend am mpanifo titiru kone koto Dani natural capsules ni bi na onso enum no mienu anopa na no mienu anwumre me pa cho me wo DH ointment Dani natural ointment Dani heba ointment ni bi me pa cho we ointment won aso e dia ba ene ni sunsu aso no pepre na ne bobre no so no ohu a na chete adwuma son kokra say na adwuma na say na difference ewo tutuo na abedwane di na so no we no nya ba bie ye o ya no de sra me pa che enhyehyew
obon se ho nan kasa nane nkakra nka nan na ntonso bi eba wo sa na no say yes aduro no sayarwa anase aduro no eboko nipadua nim na wei na ohonom enye wo ya enhyehew anase ohonom no entutu obon so de ye honom a obon se ehyew pa eno na kyese ohonom no enye wo ya na emom wakoye adwuma aba ensimunam insawansawa mepacho kone kope DH ointment Dani Heba ointment bi na so pasasa na nsusa so no mepacho we yemfantua ane yeni we me say yemfantua yeni ene ointment a wo do se metimi dia sawa de atua mepacho we de memfa entua menni so obi won menmu keka no se o de pasra so memfa enko minimo ina mepacho say internal external only external only into way sensansa we na go pimples how and nasa wonamani bibia ni how aye wo ya no for DH ultimate TV na efa sasa so na bekwa ma won so ni padua no afantoma pa bi e de fra open dodo atu anasa ba bibiara wo pese wo to bibia no obe Fred Dani Heba Center e wo kasa wo man so e wo 0244 364651 0244 364651 Dani Heba Center ye de o man Ghana nti ye de good drugstores ahodo ene o Accra obeko medical Heba Center Vision 1 ene wo mu na bon pepepe sanso na beko Alive Heba e La Paz anase La Police Station e honom pepepe obeko Akoma Bonsu Offenso Market obenya bi wo sanso na IK Champon Offenso Market obenya bi wo ebacho Adas Pharmacy ejoso ya Kumase ejoso ya obenya bi e wo ma Adas Pharmacy na ne dosopo ne de mesro Dani Heba and Trading Center ye omrom Ashtown omrom mepacho odi wodru Dani Farmer wo Dani Heba Center honum na ye so ye kese no pa e won ti open dosopo etu a opese oboa community a mepacho brabeto bi na fa boa community mepacho won so na asebi won so o yare pa no mepacho ye honum clinic watna wo yare no adokro wakobe biai unya ho aduro dia Fabra Dani Heba Clinic ye omromo ma wodu swam runabout obun said Dani Heba Clinic ye honum and answer wodu swam runabout our free number no 0244 364651 0244 364651 me pacho ofre edro no me pacho wanom na edinsunsan so boni ebi ebrewa anase edi changes bi eba oni peduan ma frɛ na eni nche anase frɛ na oni doctor so eni ho kuta ho then ye catch you say questions no suggestions da bia hia enti ukoto adro na nei what you also open Bible research ni no adro no Dani Heba Center yedamase ye mmontie dasene ye besenhye FM Yadamo ase emama kwaba na yebekwa ahoma ne so 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afefre yo Maa Akos ma mi do feme kwa me ka se frikote okay yeti na de woni ya se Maa Akos obo djuma na ye djuma ready for president ni dai na monitor de dia na wabo djuma ne woni na ne se bia ya na ye pese edimla de to se afala no ise wonya impie bi ansana ne maame anata papa na tina to no wo ye akwai papa ayi Simon the 7 ne ye no utu se ne kwa so ano de akona to school mu dia yenya na mama me no obare wo kwan a wetu nkɔhwe akora no na akora no so nya ne fa ahodi na odi akora na kɔ no sam ne mpo no be 100 million ebe na akora be 1 billion efi be man ho ti munya akora na ma steven no ya akora no ma ko smida nyame inshallah within the baby afefre ini aba ko ti aba baby ofa kwata papa bi mi ti won kana bo atom ye ini aba ma so mo ku fi ase ne ka ko mini aba ma mi fa ko nye so na ye mo aba so papa ni atran ko nye mo ma ba so ri di media media mini aba no wo fa si media ni ho ya papa unyim abosu ni nyemi na wo dia ko mo be ma abra be ma se mi se mo nu de nya ni se ko woni tia se ni se ni enye be ma ne dia na wo pese na mo to be na be ma na ni se ni enye ni dia wo pese na mo to be ne to ko we be me ko kami di ko be ko be nya so ena be ma no so wonyim oba ya ka je so ko yin tu no wo so kwa mi so wa nya de ena wo yin ya de
wo pa ko nya ba be jo ba me abram be se ma me ni ba be no eji bi ase kwa na enye man na makwe e ma ye awade enye heavy kwan o ene jama so enye heavy kwan iti nya ma mu ye mu se tuntu ma na mo nti ba bi ye so bi wo so de mama ko sha na ba be ha no enye da wo jigu de one of mama ko sha ene ye di ma wo de wo ba be twa ba be jiska wo ite se nya ma mo tu mo ko na me ma no so yes anamotu o me bi mu ntu no mini aba ha na time pa mini aba me da se pa Wafa kwata nyame enshao. Mini aba Nikita will say everybody has to do DNA with their first child. Nikki Pizza Fan Club. Nikki Pizza Fan Club. Nikki Pizza Fan Club. Nyame ya dumo achira. Yebeka hondi asam ede achiramo. Na yadi ya fan club we yade ebua bobrofo prison for orphans womo yade bua wonum nyina. Enti Nikki Pizza Fan Club. Nyame ya dumo ochira yebeka ho asem ede achiramo yie pa. Within the baby afrefree. Because Africa say chum make say. Okay, chum yankwe. Ye make ina say imi aba na wanya de aye bone chira don fa bone nche no. Na baby ya oya de pa ni say abrante no man hembe ganna say onko yi che ni go awo chief kan diye no. E ho de bona baso. Wanya de pa onko yi bi an kan ko bi an wasem ka wa shu yanko to de pa. Eti me ka chire mara woni say so no benyam na kan chance of most kasa jikoyia difficult medri ni nyame elefefo that's it nyame esha mini aba man wa dwen sha so ma the girl is not serious. How can you get pregnant for someone and go and give it to another man? Now we may the way free adenta and eba ye within the baby are free. Okay, Rabbi, it's you. When you have one for about 1 month. Now I thought one of them after the night in Newton, at the Akoma, any other man is it. I have to wait them again. They say the Obama, a money Obama, a one man and one uniform, now doesn't make them all. I was about the other online diamond banner. I saw a banner to get me the melody because the banner is out running out. Yame Papa. What's Marcos? Good afternoon. Today, dear Moon. So, Pastor Julius is telling us that abortion is good. Please, today, dear Pastor, come again. Where I want the free barbering shop where Simparo inside Nice Barbering Saloon, Tema Cambodia, and what the message free buyer. We didn't baby have free. Okay, yes, you. Obi afra osi obana anyade wa anyade be man na anyade obi obanya ma osi ongwan ko ye munju hwe no akora ni ye nipa de o be fana komo wabusuafo sa na ye de ade obi amre mu obare so obana anyade obe man na anyade inde mase nyame ensha papa menu abema we didn't be free. Oh, when to me and so Simako today. I'm not happy with the judgment. Everything the lady did, the guy pushed her. She was married before dating her. Got her pregnant and still asked her to abort it. Okay, or no so message, you know. We didn't baby have free. But if I'm Kushata Kram and Yampon, because it's something I'm putting. Yankwa. The Pastor Obana, the Wanya, say, one of them and you say, most I didn't and I saw them up for. Wanya dia kura maybe too much thing. Mama ko dem an so maka chen say on say nintu TV. So no ba hin no free say o na ye gua o na ni nya fina o be ye story bibia. Nyame ensha papa wabu ani ye we didn't baby afrefre. Okay, yes you. But no anya dia because so why you then I will not then afro. And I think you can man so you say you know about you can say also group and I feel concerned because you want to treat a man. Nyame ensha papa making a point no. Well say the lady is a big disgrace to all women and may God forgive her. Sister Nihad or the way free yendi. We didn't baby free. But we didn't consider of you can say Congo. Yeah, Mira. Obama Pamo Obama Fideni because our check I look like I'm actually Guabantin.
I'm coming. The dark. Nyame show. Seriously, kasa di etu show. We didn't baby are free. Hello. We didn't baby are free. I'm the business. Okay. I'm so maybe to have a banana or a banana. If they had done it, I'm Nyame ensure papa also thank for your good work. Okay, Nyame ensure. Also Maa Akos, the lady where Stephen has no case, so and also the other. I'm watching a program now, but please ask a woman that which part of Swedro, okay, oko inti mama okay we message no ewa inti yanma yan short e dia mama we didn't be there free. Hello Maa Akos. 1937 Antoine Wojo Yanko. That money, the credit, Obano, Wayadi, Kakodi, Kano, not a quadruple year. About you, and I said to you by a Kataki, Kadana, and Koda Pepper. 18 years, Kamukano, and one said, Obano. Onshanu na oma butremanu mo ni no fi demo na fa oni ni bani tnawo oni bi anu yo me da se papa 1937 ayona pharmacy wonum na fa phone in segment no ehoka wode pressure capsules no oyo na badwa so sisi yade wa aposo ukotodwe sabro wa boho ama no pemu abu me se ode wunya ye pressure capsules onum capsules no na wode oyo no twitwi fa ko a ehwa ye oya no eni gina ubewunu se wo ho ato na onum pemu abu na akensi kasa na akensi kama na fe ayona pharmacy netu impressor capsules no oil ni bi 0243123224 0243123224 and na 0553134185 0553134185 na wanyo sonoma ubi entumidi ede Maa Akos ahani ade akoma mu nsam dwumade ni nyina esie me sorry na ebusuapani sami a champion ba beje adwana fe wode Akoma powerful sports ede ato so nyame ya adom akira another powerful story. Feel every taste, never spread. Top chocolate spread.